Kahit ikaw na siwas kewa, ano kasreacng eh. Lumisliban na interest ko. Paing kowos kewa, Kulo LiveCast lowasan. Kolaye. Saklog, sinesiban kin fem dagar, sinesiban ka. Wikang, så lars mitt bygga där. Ayun na. Al, masimit. Sharia. The rumor has it. Tingin mas northwestern, tawag lima lars Texas. Rumor gila rumors mga news sila COVID pa siya daw ngayon. As from the long. They commute. Nacsnaclah Ke Isuslac Sasuc. Asamon Yeah. Ay masin ba? When absentee ballot. And good timing there. All the time yung mga Got the deja vu all over again. How? The election ba President Trump ali win COVID ba pasang lusong nga. Masya ka ka. May ma Trump gun na pangay. As may diagnose yung mga COVID yak siya employees siya mga we off week na phone siya mga COVID. Na katat na kuminsensin kaya kum hindi area ya kumin sensin kaya kum check man go long check ya the phone the big long na some connect resources ma lepay kasta kada news at ibang si was di ba nga si Flash kati taga with news kati taga with long kalanglan kat na siya may ito taking daman liban week safla ba nga ke kasi goal nata siya na gusto mo taga wikut ngayon mga taga view ask if you on kung gusto is kasi goal pukot na tiwasan ko siya eh kung star yakalim wayan weekly na safla loose versions yung 23-24 tingin nga rin sa paya mga otherwise kung Kulo FYI na pa nga for urine own info lulap tingin nga rin sa paya mga PDF files yung gasikol sa asya na finchak mo yung bell sa idan kan sa po siya ke website lasr na gusto wikut jangan kung star gasing call 24-25 matagal sinitawi ako po siya sige ako kita nito le apa mga siya tingin megidal sa paya mapa katliye PDF files God, tingin just kung ash word file room Mas payak mesil mas benasil namlel nakile mas payak mesil le minister skipper PDF siya ba mani kin lam of casing aspel dalla kung sa pa ba BDF mga da spell ke wiklodari kung sa pa email ke messenger lasan kung bas titigin ba sa pa kung sa spell na spell to ko the shit kinalong ge ana in the files na
Nou, kin ali PDF se. Viewers lasan, tawag di ba na casting call low so, masih ka charm nga ba casting call 24-25 booklets ba charm nga men week safla pa nga. Kumilang na pange week safla na ke 23-24 casting call na duwasan. Na electronic version si pa sa payak what spek may yining nga kumenya na electronic version siya nga kumakawin yung gidan kan share yan na zoom na shakta Nacsnaclah siya kasi Trump yung bagay pa yung announcement na Nacsnaclah siya bagay din na wala kumin makain scroll ke phone na tumaga kabi na duman yung mafushesh kakumin sa musta yung print in mafushesh pamin kung PDF siya kaliyangan luman Fwakohloh, nunake kaya kamo nanayak room slash pero fallback din dawek. Kaya ko natigil ko kasreacng kewa ni gestas ko ngani spell siya nga inakay ko kasi ko din Paing ko. Kaya LiveCast luman na we with clients sa paru lulash nga taking trust call, elementary pan. Fina mo taking megil ka-charm ilan ka wikut. Speaking of which, la kaliyak screen si mom deck ko. Suke o din text ko nga. Alright, ikaw na siya kewa nga inge surely dara pa nga. Sunod dig interest call len gasher ko guess that tingin lasr kasi project sa first time. Dig interest call or good balance zoom. Lulap. Man Paing kowos na kewa, we might wears kikasin gol nga. Paing kowos na kewa siya takang nga. Paing kom tikin makilgew chak loman, we might wears tamlalipan, tamlal sharle, katani pray bagat first time. Очевидно, башта етом dat flat en Allah ke pelsinge. Inora kisin kakşaklaş ki kumşakna şukke moğulaştı ki pelsinge. Şimdi si chance laşka dingan svilbe. Matayana ki gaslom in fashnemet ki akula laş ki fakaklaşo. Kat Kulo malap misyon ki o ye pes magum akkalemil banlang silom mesyeş. Spama when Kulo si fana na doing the gom misya ka special Agilang silom municipalik pamit saplom in Fwakohloh min fin felon fond. Kadita ma malam singi pa kolon mo sa siyun with matalash finan ko siya. Egatlang Sifac malap na siyon. Kulon sin papamatot mas ina matakiyash ma che Pulesha che Sifac kinin gain akshukshukye ingain tawishapon siya nalalfungi singi. Weacng gat egen met lalalfungi uspanadaga na enga dashwaya padaga na shishke kasing gadin we Fwakohloh Paing weacng Kulo malap na siyum ke kaslo marulena kaya gat la yen na kewa luwa tolo to kani we kami kaya piash maslo we gat ke kasing kat na kewa pe we met we ash mamdan pelinasyo laki pelsingi ke mutsaw klena la mafashti kikat
at ngisesyon kalo minuela los kepelin nakanlasing pelin yoksha kelos mamdalamon no kepelsing nakmanas kashalos pewi talik na taos matlas mamdan gelbos kepelsing wala na yo kininalas kepelsing kat papa patlalal fungikom kinla kom na wikat karangan kada na kesiaklas kemdawakien paganilas na kesiaflaya panagkimaing kat lang si Fwakohloh malap na siyungke Fwakohloh kemet aruloming siya cetui te wochakin fagke pang wosingi ki platform siya kamtaya kinakishpesing kinem bet Fwakohloh malap na siyo amen lo malap belang na flogan na yeros amla shirle malipan damel mikil Taking trust call, kung lumalap ke price yung nikesa ta kayo lasha. In buying gum, taking maglilok lang ke asloman, listabel siya talye ko minka lapa ko bisweta ko wikut na lumalap. Nakitibas na namin nag-program lasha. Dapat lipan, if ka na rin pala na zoom, nag-isam nikesla, nakitibas namin. Dapat lipan? Kulo malap. Let me start Trescal. Let me start Shirley. Kulo malap tigin Trescal ke price sakluk. Why na matam lil chibers nga kalam minge. Happy gospel te. Nga ispek din pel nga nakalel tigin makil pe. Pel na lele siya kulo malap la katil kes la kontra wigat pe wiko. Len na special si bange. Happy gospel se na shuvos we shall lot have. Yok ndigi na gawa mitlas ko sai ke pelching. Kat kalam malalap la. When ma ala eventually kalam ya len no ul sided Caroline side and kusai len no ul chi da lucha na mol tron le lo or alu che len no lu according to ala eventually puts on ground sonol tokosha maching pa yok shme met na akpukin na tagay ke or masapta lu fashion ke 1852 mo na sha flash ma taga ke shan Jesus Christ shun god August long xie ke lo shun na Sanri xie Monday ke le no lu ke 1852 lo som sonol tokosha ala fu metik interest kal kan ak yok ke pe ke force xie mai tak kyang na sil tokosha in line xia na panagat mol kun fashion na mo xie nge ke spin pakot ng yok lan gat na sikom ke sin po sila ting interest kala pang yo malap na sin met mata lash kedal nenay na gospel singa taga na sikom mo xie nge like kung singa iyak na na siya din wi met ko sa akalim ni akay yes ni siya ke molin wala fung faith faith alone in Jesus Christ that alone no some politika gas mo lalo yung wana is employees ya yung shock yung na kayo wala siya pa at then we got yung on lalo ni kaspat kay siya ganun very receptive at the mo na katpat yun mas yung yok siya pa or kasing kulo sa harsh saking yay ko sa algo yun yung iwi matlal yung weird sinan ko siya abroad yan ko siya kadin aktiye siya siya matlas ko siya into na ko kalal sinan Ringat dia Yesu git na lunam tiye lagi ketulan circular ambil kod siya sa mga layout line lalo so dandak na mga ising is big ito ni kay may some look European ising ital ne ita kay kalu mga kumwa din naman siya nga wiki by gospel tiyo in America to siya at iba naman mas design actually like the packaging God the packaging yok lang na siya kasi with that being said ito lang malap ke asman nagawa ka please pelan nagawa las ko ne papa lik natos lik yes makan natos lik natos lik first word and then first word nagawa las ko show shit show la itin ko siya daga slash in we pa na sin mek las ma kang like ni sono los ke bel yok shalalos paklente
Talagang sinimodcast ng kat magana pa kaya kat wait mo time na ano ko mas lalos ko pansinga at kakling kowos ko. At na to nagwes marching paul ko pressing las at kakling kowos ko. Yok din na kayo kat kakling te EPS natas mas ko service design. Ko lasin wi kowos. Yok din na kayo. Nasiwas na kayo sa pagkalipiya kari po sa kowos. Ano may siya pa nagkatalakas kowos. As long as ito lang nasin kita tamlag sila lang dito at yung kasanet ko yung sa municipal sinang tagal PLPS slide na gawin niya dito yung tagkew may akkuteyac lasr. Amoy sila kung malap. All right, Muslim glo gigat aklen digin megi gya kumasha an nagin bela na sum nagin mamashu man na katos sumsumol digin just ko ifinash may faxi belu yo katsafuan bela dito liwan na ilin which is slide na kayo bela tash yi weacng ya. Digin megil nagin bela sum Kulo, kulo malap. Isa kat masimit kimulas na kewa. Mana pel na kewa. Kulo kinla aşko si maisin na siskutan kanaşki telçini na rope ta kinilasho. Ana kawuslangan kawusli itaw pekean. Lois ka na pel singa tuwi kawus. Aşkain aşko iye pos. Rekma, kaya wala na rekma, wala falyang schedule nga nag-ipelsi and telecast na ito lang siya yakan kuklawi kuhos. Masak na si Frey lang nga kaya. With Sacramento, natin na may tuluwiyak ni Faro. Parang ano kumagwas so kaya kontenta lang asak na isang kumkay. Awi kumkay maski Christmas training siya. So naki mama siya mas ta natin just ka siya kaya. Kaya mas siya yung tuyak lain ngan pokpoksin. Nga nga pala kin kasalan kat kaya weekend siya ko matakan siya kaya kain paano siya may sasin kayo ko us kaya lakas ko ikaw. Naman lap ta sigmet ta kaya mas pagkata kanila siya kilo kay arunan met tan kasin ko na post longan happy gospel week kapin na special na gospel day. Wala laten bas namin post la sa tamang chile. all right digin megil malap ke kum gaslan digin megi digin just ko last more you met ki asol lo chili manilanda ko Shamram gun mama kuyak fashe oyeko digin di Kulo malap kulo ke aslas kewa tigin meki kulo wikos kewa. Mama weacng kat tako kapuin kasin kolsi kiyenge bange se uskat me na ke kachamlang wi gospel mananak na ke Sanri mo boliak laki ako bendan ka abane nga mo mo transition na wo siya kanin sum liban dangerous ko even mana kum along the way kum checky quality ke internet loman kum choppy to bula dangerous ko nga mo chuki taxi loma na medley ang organ balance elum shiliba na ala fight nak din aklian ro sa daga gas lang runaways kuloman la kwacham gun la asham agila news ko na rumors le sa mas COVID el Fwakohloh na katfak na kung sinsiga kin magumash kaya kumash yan check kewa sources kan le may sham na bakang kumanapay yok super na ba tamil berries la fa happy gospel day len na yok na siya pa kumalap we kumyang be Shua Nelson happy gospel be Ebenita Philip ifinen Saipen vin bay at tinafong lab kumalap na vinen Saipen na Primrose Pratt ekewo na Zoom Georgia ekewo kumalap Sebe Jackson ekewo na Zoom ekewo na yung kumashwayan Sherlyn Andrew Wakuk we began with a happy gospel day
na shuwe to siya kewa na sum na gen kumashwan wikum yang pe sebe yonis yela kewa na sum klolap ke aslo man aslo na kewa inda na ge casting go low so na get on liban na fa na liban speaking of which ngayon sekwe na room kumin sham gid mama kitash ko ye god tawon liban Well, pel of toto siya namnash. Wana ka dakalim mi ke wikigash ko koto na phone si pang si fella lap si may sangkali fin trakin lem got wikat malam tolu. Unit chafta si pang and fin trak nito mapat pat. Nabangan me kumgon lang project kalim project kali kulo malap laisin aksinya lu kali ye mo siya niya. Nacsnaclah Ke Isuslac Sasuc. Pagka masin tamil chile. Nesige Okay, ngaban mo kumtinalong kali kulo. wala fasta met katlang wala galam Na Sanri an bangan moliakle ke pakunin langkat. Moliakle ke pakunin langkat. Maritan pa Titus tolu. Pos tolu na ke singal siye. Kitek siya bangan. Fos akos na kilmegos. Nas Wia riti fos akos na kilmegos. Tasok to kekalang ang langsilan gat matlang ulas. Akalim yaktari. Elang ikatle. Tekespin katana mawo siya kadaro. El molikatle kespin pakotin lal sifen. El molikatle ke ngan matal siya. Ol katle in siya Isuslac Sasuc mol Sasuc na shish. Pangen fakfototo. Nga flow na ikpelanir ral osla sa tamlil sherle kulo. tawon liban gulo ale ingena galam na pushem Paing pangaspot notes ya lawan na luman kadashik manas lagi mic to anto ingena ikisham lumbing ale galam na gulo alap Colin first govin loin to na mata yok si pangan mana you fall na gisham mas as belling or ako labi ngan loop siya ko puro ko pe Fwakohloh smart ko ki Sanri kan na gusto ko naki makadak fresh uye ko ang amdak mande ngaya fresh mande uye ko na taking meki la ko cash good ke when naksag Tuesday an uniste tosta labi siya liban ilaham ko na uniste ngasa teki just ko lang gas la dahil siya nagkitostoan na tingin just ko lang siya Friday set yan na wayang Fwakohloh siya. Na kung gusto mo wigat nga sa amin na wigat pek at fin mo nagkitosto may bakan beses mag ilosing ko pon faye Fwakohloh siya na uye ko. Fwakohloh ba overview ko outline na pon fa pagkum na ko ikwe liksyon na ko akkuteyac pinesya na phone na kay siya mama kumli mati na kalim nga na ilosing na ko siyempre kasi mo nagkitosto. Tapos mga tingin na gulang malak na shows kewa Teginis Kalina Ida Paing wikum yang be choice quite like kewa be na zoom beliste fit dossier fit San Francisco Paing gulang malak kewa sin lash Rancho Cordova na wikum be Lauren JD kewa na zoom. Oh, Lauren kanda will tegin megila pa papangalo okay Lauren Paing gulang malak. Lagi nag-devast na mit. Kaya ako lagi investment lagi. Ngaya freshman next lagi. Mandian. Degin just called degin megi last my euros. Betting about damit. Kaya na call the internet laga una. Alawola. Okay. Pasal traffic klamalap ko sa kalami. Well, first minute. All right. Okay, kaya nga ako may vast na mit. Nga kada sum na ke special kum na ke mandian. Ngayon il fact mo oro wo en na kewa kum ko. Oro wo
en na kewa kumko na kutinloy na ke may Nacsnaclah kuman ilash ke sokas longo likos tolgo limekos lo sokas tolu longo likos na ke tolgo limekos na ngansak ke paida pukon yung langos ke babala nga yok siya na fonda tangan siya luwo siya lo samram kun mini ano yung fall na ke may Nacsnaclah kum na musik nga ko na ke mandean pugluan pa sokas na Sam Vinip siya samram ke Victoria ma tawali ba samram kun le as sokas tongol sina fonda o yung samram kun sokas tolu Tuesday ang tingin nila ko samram kun dawakin sokas tongol siya na kung finloy nag-acne yan sokas sa ko nga na lentol ngol siya ke malim si tongol siya ke malim si na sapta tongol siya ke sokas sa ko nga na kung fin bang kung saasya kung suksiyo ya kung matake siya regime ko siya program vi bang vata ke usunod ke gym man kung suksiyo ya kung mekin ora kung bala men studies akalimila kung fin kalwani masilin longol siya na modi me bala na kaya kung programi ko min bala kaya kung fin masal oi sa kung ta kaya sa pa kaya fiya ang akfasilin longol siya na modi me bala na kaya na nakakasama ko nag-read pa pala pa kung fin kaya connect kung min len na ko read pa pala if ko read pa pala len na kayo because connect the gas and got pa ko as was Kasan kat pa es na sis itayak ko. Kasan kat pa es na sis minsiyo. Kasan kat pa es na sis itayak lahat mo. Kasan kat pa liye kat yang. Na ifin pa kan mamo ko yung iski kasan kat Ifo ko kat tinaro. Shikimot ko ipsingan. Ifo kat tinaro fin pa yun na pang mawusi uwoy na siya. Ifo nga kumtiyaro. Si Besing anan pa. Aspe may tse elja gluk may gluk siyang iya sa masanga ko yung plugin mawo sa ko yung plugin ni siya wo nalusin get na kayo insang lusung yak liki ko in lusong le kung hindi ako nagagastan ka singan pa setan digit na may amnon ko ilito na may history lo man magay pa na lalo mga history mo masikyak pel si somla hindi ko kanaus kumla digit na may amnon ko yun never ka ilito na bara as Sam suklongal nga na phone na Sam suklongal na phone na usin na si kum akkuteyac sa lame cut flat lena na sokas ko to sigan ako min molkin pingana len na sinse na sis met lalal fungi pangan horizontal relationship nga na sinsiye samele aksuosikum na yematon cut pangan vertical relationship singan na vaccine pa katil dalam non kon ke pelsing inge na housing ila me asin nakluman dai falbi da mengam ko ko na singat wengen frasiton ilnikin ni mengam non kon iltam ko na pelse marokat pelse kat fact na ko katra o yes ba masisiton de usang tilokin kayo sukin ka na uskat na vaccine pa ifin pele kaston kat pa usi mawo na si kumpengana len if I'm the ready. When sedan using Gaelic, insang akfosikotyak, then the ready gas on got. Na bara, ang fact nagiging connection Gaelic on. Kumin bala kaya. Kung dali na masim ko siguro payabolan so ready. Kung dali masim siguro so ready gas on got. Kung long the lahangay kon kan de patat na sinilos sa mga aksol. Napa sokas ko akum nge sokas sapta tolu sa ko ngayon lamay mo masim na sil tosha Solomon na ko vili yipsimet kaya nga sam ko nang tapas na sin talikse lotel iden ito insang sinkat metliki mana kayo pamdamdagin sokas ko ngayon na trata ke sokas ko sapta tolu was longo ikos na ke doon limay ko siya na so kasi ko nga reading gas ko siya lash ke nga skin ang strategy na ke ipluwo
i bluosingan onake kukum diengan i psemengan ilang casho sie Kuvin ge onake ngat shamgun biengan so kaso ma usi genek na si kumitlalal fungin kan ito in karangon ng sie pangan soka so kung vinke finas elian maslon meta sukle me sokas effect akalemie igan gashi ya kom na sin sie na soka sikulo kom elda ko ram gin gashi sin fos longo ul ikos na ketol ngolan pangan ipsemet ngan na ipsak lu ngan pa oro in wo na sinsie sige loan kasasing kasas ko mengen pa gasho sinsie kan mo intentional kum suking gene kum mo kan gasho sinsie lagi kum suk kum gasho sinsie na kum become intentional kum in or raw kum in the fact mo kan ka demo na nakin mo kan na o kumin akfashi kumin fast na mit na naging ako read kasas ko yo na that fosto mo di question lang pel na kewa ma pel na kewa ma ko kumin kaslo se fali ne skasho na good fast mit read fast mit kuminte shukyaron ma wo na selos with niya a paraphrase. Na kung bigyan ang reading pa pala, masi mit it's a natural. Yung reading pa pala, masi bigyan lang ka pa out ilo. Kung dali na masi na. Katilang mo ko kita nga pa yun matagkil. Sige mut ko nage bailakat mut ko nage mama ko taro pinganlen finle mutvinda ko tong gelom siman me ko misang so kaso ko election na you say na shishkilan kalim ke oye karangan ng lan siye la siye example mga is like siye commentary it's I'm gonna commentary it seems like 2020 yeah ko sumla kasi commentary was like 1900 Kada commentary simde ke pelang ye logo masumla. Commentary simde ke 2020. Na wasil vakke lang yok na sin mitlalay fung iya. Kirat mitlalay fung iya. Kat shukye ma kunesh kat teray mo na silos mit niya. Mesik tram gini mit Christina. Like mol bills. Sabi ko million bills ma. Responsibilities about finas swe mo lom na sin mait kung vasin mo timo ko mo like ke pangan idol na silo saan. Kumina nakfalyera. Mene for ma akfalyen ma dengan main sang cash los pe in mga fast na mit. Pangan oyo kung gete shukye. Gatlies so kasi gatlies na ke mo lashi gatlies ke mafal el talo pa fali na roan so kasi ko ngayon el kung mo na magano direction duga ngan gewa na kung may fakasin may chinaro the yokli na medli kung fakasin may chinaro e fall kung si na ro mit kung fak may chinaro kung tigan sum Aro mas ba kumte na aro. Mas pa kasi mga walking military. Military, kumte pick up rank, make ay kumte kawe man, make kum cash up siya. Kung pick up rank, make orik makumurela, make experience, make level of knowledge, make level of involvement, make experience of makumurela, or kum utot rate siya na siya. Na di ba na ikta na kiliti ay gaston ka ito. So kasi kumte kan fact mamaitin na aro, o kumtiswela kumtirela. Na fos long ulya silangan finga ko ni silangan. Ni med ako katahin na. Ma eta koin akkuluki matalahan lom. Na sige lo lagi fos long ulya silang matalahan lom na fos tolngo il la ni med kum akakain. Masin mit wang in super.
na convenient na ke metalan lom fin nga si veben na so kasi ko da ko in ashram kin ngante ako masafal na sin metalan lock so kasi ko mata ko na ashram kin with atalani la ashram pier mit atalani lo man kwilon na en ko maswan elekin metalan chilo en ko matawayan matis ko man bahan metalan Kuminti sukin genik, may akkuluki. Naskimot ko, fin felo matakip gaslan ka at ugagaslan ka at mawo magfan na basik nga. Nagsinsik siya, fakat ro. That nag-introduction sila. Kat fin, Leila, seta nilang cool, makadakfas siya. Ikitap lakin manaupe. Talaga bukanak sogas kunde me gasan ka dakkel mingan tan al sham gud mutta kudan dia kaluki mutalan gubin dia akagain or akagain wang shupe na gubin line naga mo lak ko musing mutalan funga tan o yan lugan pa mga ako mutalan funga long sum dak fashi nakalbi pa sak makat na really pa pala para kat matak ya pos asfebe na pos mga mo nga pang na mga tao or nga umol kin o na kaya nga mga ito na pwede ako na pwede vaccine na mamayin ka to oy ma to akuluki na molan mit lalai fung iya mising iya mo yan kat mit lalai fung iya katuli ba lo masih kat non ka pa idalo na ro mana si idalo si isla lang mana sik pa masingan na fos longol na ke fos lol kita nage tolngol sam kun yo nage kita karangan ng siya sama usila kum nage ipsiak luongan el sam kun kita nangina kum be intentional kum oro in wo na siya ni met mail malan mit salalel min by nature may salalel ifo los pema may salalel min oyela sa masalalel lalangan mit may salalel non kaya kinaro ohenay los sige mod ko fos ko nga it cause and effect kung fin mail malan may si na kung may oron nakluman ninda oyena may tsinel mail ma or may na suking ganigin mo sumesla na kat may ta fin may life mo fin mail ma may salalel na lo si mataki lo si copycat gassing this thing or blog gassing this thing copycat it dahil no yela mo son pa so kasi kung el na ko in I guess makinya ka to was so long lang may lem kat il sanga may kuluk na masige nga kiusa na kewa gusti kasi nga highlight yan gigasing this in fact mo but the upright are in his confidence nagas ko siya yan lang pot il me tawon liban tegin Driscoll tegin Mekil Kus reading, masih nga reading nga reading mo in Nacsnaclah si Paing. Kus reading nga give us tolgo luwongan sama nga mo sa interpretation error si Paing. Min Nacsnaclah pa, kung talaga ma-fact ko minar, nga siksil nag-alimaka ng gasing. Kung mata long masin na nerga, kung tiya long na game, tiya kung Nacsnaclah. Nangali mo, nga ready, gigas ko siya nata siya. Amot ko na mo, sfinga tafong na may saksyo siya lang. Amot ko na mo, gasingan il translation errors kusli o naging aliyan ko, asma siya nga miss, tamang liban, degin Driscoll, degin Mekil.
Kulo tamlil chirlela kum highlight the matching wala nga mo siya le ay long Auk. le long Bangan masig mo fosing ke akkuteyac aw nga mo translation error singan ba dal man gas singan intrailak. Kusli na nga liye nga ko ka. pangan ke ngali Okay. Ang confirm lang nga na baliya. Angan mo intrailak sig aspe gas mga aske sam sil negative. Ilmo intrailak pagkas that sa fall nagkalme in fact. Kadil din intrailak asin was. long Kadil la porongo. James porongo. Ram good. Kadil literally na porongo. Na ba may nakasing el taka regional Bible duman nga gawin galim kila may maleg ba ti sa Asia in a translation error. Ti masasi ba bar makuna kumo makita ready kasagat pel na ko pero sikat. May gawin liela because pa ba ka to oil satan no. Sino na isang ang main sang akfosikat yak. Agat kilen tuku na kagagastan ka. Kilen mata na kaya mabay masuwaso. Katlia fosse like a change ram good na katil long prayer of a righteous person. God when in the give well that mo God in trailak. Kasi was. When in give pa lo. Na le error sa pang gasan ka ta dafung le. Kuvin sum nage original language sila confirm yebe. Nagagasta ko mo kasi ka din trailak kat kalam gil sa fall nage kalmian forcing. Akila point out kung kunokan gaman diyan kumin la kumin forcing. Mit play me mit mapangan. Le ilustrar la wo. Makunak kumabagin pakanak liye kay sigas ng like a fall na kaya sibelan ka. Min kiralan ka gasan ka elfiya gasan ka. Na nga kume parang mas mga file pa nagyan. Lord nagyan. If I fat mo din siya pag-asing nga first doon ko lakos. God tiena loen na sinmet pisefalet. Ay kalang na sinmet po si Sel. Parang context si mga lusike kasi mga highlight ako may dictionary na galim. God quasi with pisefalet. Gusto mo po si Sel, katalale, loen na sales. Na, nga pala was, tolong yung, ang flagi was doon, akali flagi ng balance sa tinigin meg. Mit sailing alan lem ka, on fin lom sin met kuluk. May sailing na, faxing nga pa, lemekal may pa, kat, tinanon ko makuluk o nanon ko met kuluk. Even ba nga examples mo si commentator ng using using examples kalme pa singalan ka at finpata na finlom singa Itikanaw sa lom singan singalan ka o ikanaw sa met le ifo met mamatalagan por makudu ko met fellow dalgin politically correctness PC dahil gumin long si ilos malo si fact ma in mo gumin the long si long ni ka si lang katil long si ko video ko sa long si ko il long si ko makudu pal sa nga may katinlon nag kayak lan kan may furiyak yakan kumakudukan ba furiyak yakan mo may makudu may kumulay la felan ako fin dagi waya may kumulay la felan daga fat na siya mo katil long siya kung kasi makudu kumurangan mo kaya ka ba si may makudu ko ako fin makudu kayak lan kati pata na siya Kati na kasilan ka ay patat na sin ilos sa mga pagkalukan.
nunake makuluk. Nunake metsmar makuluk. Nakalme pa. Ngakum pinaske wa yesin ka dinak sen fuula. Sukat pa matayo. Nasogasugod ako nakes makinyakum. Masimit. Ipsimit ngan nagakakil mi ngan bakidan kasha sisin siye. Ipsak ngan or a wona sisin siye. Kulo jingat gas kulo lal kulo si kewa si mata ko ngan. Tamalipan ngaduin siya ngay tegin megil kumpa taka tugugan ano ay balance yung nagatusyan tegin megil. Tegin treskol tamalipan tegin megil malap cash loss na ke forcing ako siya. Tegin megil o gin balance. Hal, kulo, kasreacng, kulo kaya katayan na mo mga kakalim siya matakakimande. Alim siya shirley. Kowos long and ram gin sawcast tolu. Maluti siya last na week ang atakake sawcast tolu mo siya. Pange sapta sakla siya to sawcast. Kapugin sawcast. Si facing fact mo karingin met sa cash up ayinin. Kadito mo sawcast el sim na siya tapos sa Solomon ana background siya matamlo siya fact. Ke Solomon el Fosh kata palala online Solomon pake pugin sama. Ay elchimal sumosla sawcast nge elmet ali yok tari kalim ladito makatil akin si William sang sel. Lan kain sham kin kalim makatil sang sel in fact kemo in mano kapsha mo na ke main sang kasha mo din mano emol na ke ngon. Mapuksak kasi makadito mo lalapengan pa CSTs. It's almost like a pelmalmit mato. Say laklin mo hostla na pa makat may ito kamay pelche kututulan na ke masiboslan kato. Malito sila sa ke sa patulong siyan fos sini ke osya. Definitely lasr kami so kasukon sa ram kingan tamay sila factor na so kasukon sa ram kingan kasi cash kahit fa islan papasin na sin taliksi. Okay, so kasuko na kay tustingan kasi hindi na sila sin taliksi. Mutsi masaman niya ke so kasukungan toko siya Lemuel pinpay pangan ninel Shukta na makatito kiso ko siya singa shukta na saman niya naman sapta sinangi pa saman Apine nga siya edjaya pe masaman kieto pel chena kalu masaman niya to ko siya singa ke lasr ilo aspe mo kaya mo to ko siya Solomon pelapame to so kasukungan kasi fossin na kelu el sham ilikesta in kalim la sham shamin cash ona ka tamal shele shaman ki soka skola kasi sham lan inese in cash atalik natal pag ito ko siya sini sa mo kayak mo el panina kielan el kiba na in kalim sila nakilin la el taka ke tubuken proilal ke mesiak lana singkat. Funny na ke fostolo na ke ikos. Fakla ninesingan ni chenjen kindasil. Ilan karangan lang. Ilan te kanausla kayel ke oyen moling koso. El chenjen kin pelan karangan lang te masala pe ke isen mesoy menim ko. Ila kalamen na postle sin toko sange masala tari kasi pinelo seis lan mesoy. In fact, il sila nakatayin sila to. Kipelos numo
inge los le los malkan la masa po los malkan na pela los malkan la pilesha pela ashe ni na ladmit kainin na kiposon kos na kosan facto manim ko manasin mit akranin mise kakayuklan talin malkan la kayo ascherolusan los patahis manim ko na edutitsengan kesamon kifosakal ko sislak ko son ko sikesngan in pangan ate si manasin mit ako lang na ke misa la ka wangin la fin sakla kayo klalos ke melos palakin kayo na ke kayo kin ngal kayo kin sapire pa kasin kasalan na siya le chin mo masaya mana ke ay lantaran lante wang si islan masaya ne elana takasama we para ke isya los fosek liki lalos ke takasalalusan malkan lalaylos matakay na wala in sham na sin mait mayanin na Menilos ito la los mit kolawal yan may ito ako sa aligos na ke patakal na ke sifela siya dictionary na akkuteyac Sifac ilan kasla kailan kas in fakta pa siya akkalimihin no kain sam akkuteyac na sin may ito kain nangol lang may asinin Allah manasin traffic pa siya kaya sapsipalay kin sam kaya inekin simet na naksiwos naselos siya sa kasyo kayo kalabito na ni kalmen fosine kaya fosine kaya ramram kin kasi nasin kaya talik sinatol niyan fashion na kaya malo foslo lang ang gikalan maritingan akkalim nila but kolsi el chain na makin title lala na pusi elan mata malkan lala el mit kolsi el titakain ikin na mit kolsi el takain karingan nun mait narake taka na ke malitit siya ngayon kain nutikat kitan kain na tala fin nga akong mit kolsi ako minata kitan always look out na sin mate wears kowos lang kita man shirley tram kin vertical relationship kitan nakalimi lang sila na sin mate sanya kapsya na kimalitit siya ngayon ka-check na inaline Elia sin mate wears akitente orek makin title la siya pusi in mata nan gamo in manakat lang siya pakat araw akitene Esam la katil pudi kati ke posisi ngay nawal la kain kasya may ito inte pelma kat Esam la mitpuya siya lonan si mitpuya siya title nga ito ka na siya kat falayatak at malkan la mitpuya siya kat ngayt laliki may tineno asifesi ka ito ka in fact la kiten diye karingin na siya siya enen Sifac lang karingin may sa kasya enen pataka na ke malitit sila siya kasi nasi nga fact na siya ito ko siya lemon ilan arakol lala Esam na mit kolsi ilan tiya pusi rek makin na title lalan siya wakin masyahingan rek makin na kewa kuluk na keiplan ko siya ilan kain Esam mit mainin na ilan kain ara nanan kasi waslan kain kasya
Wala na si kumin kay dala na lutit kin may lutit siya mo sa siya Paing faculty siya Paing mo siya faculty siya na siya ko siya kata siya American siya bising kat matlanjasin ko asya niya kay faculty na finfela na phone why mit ko siya may kan tune in te we kalim ke kas podcast lasr inge na rik makin may lutit diye mo ito saya tay veki na mo ko siya nakatlang na siya ay na siya mo mahingin no pamilya ito siya ito kay siya kita akes na akes makinyit kat kita kay lang na siya Kulo malap baksakin kat Tegin mekil kulo malap ke akkuteyac mo kumakfas sila ngayon. Ano gadakal yung kita fast na mid na you're all lumisyon liban nila fast na mid ak nag-akkuteyac siguro nag-Wednesday. Na doon akkuteyac siguro they can just call it ilan na cast or the commentary lal. Faflo ng balance sila tamaliban. Tamaliban yung nawagin balance. Kay kulo malap tamal shirle kulo tigin mekil nam kulo petigin triskol now mat lash na kewa matunin ke pelching ya kulo malap ke asloman wana gada kilometer ya asil pa kalwani epikos pelte crucifixion death burial resurrection lan Jesus Christ pa usi malutut chilash nga nake Wednesday nga kan display ya pangan chifeo moliak leke pakoten yoklen alan God Ephesus lu fossina ke singaw Siapears iptolu ka akustago ke mol mata metligi pakoten yoklan God fossina ke tolu akluan mekatelara efo nake mol mata silasha ibaklu mekatelara efo continue pangan ibaktolu kadais mesang ke mol seinge fakya fosal kufna ke ya naksafiela me mol la seinge ra in mol la kom ke kat mol la nge me mol la se katel sina sesnge ero ke mol la sha pangan akus mai taga ke fos sina ke singa ul ke efisi sapta lu ta mitigi gat fashna medan me katashik ke puklan efesis katitola lata singel si lata ma podil si musken time presin me presin epistles elalle akyokie la sie pel fasho manake warek la efa koljaksin lem Jesus fos singel la kalame ke sapta siana kalamiange pa singe sekat elefa akshafi ke pel fal pakel el eseni morik lana kewa na sie ke main kasrao e fin felo e Christ pa lemi mainge naro fossingan eldrike inakal minashin matlalal fungi yotna Gentile believers fingat lila ta singa dahil so majority el simnashin Gentile believers we be choose mamtain and Ephesus belsia ta sakta elosin die fossinga ulsinga nak mon na ke la sie bel lem la lemi mana kewo la lemi mana kewo na sium lal ngan doctrine sel simi nak ke yemet ngan elosin oret makin etala elos mol kun Jesus Christ kamol sa nge nara enadan put into practice dalte shomon makena wana kalemia ke tamlal shele ke man shilbe tuste shel tigin adan practically put it to use asoga shike tusiana letaka practically cash maintain no na finga taka na ke I maka tram kun ngan I pime ta pangan
mol mata metliki pakuten yoklan God foshina ke tolu pange shben gospel pange shbeshero Mr. Snow dankiela we sianyen akoshaye toeni sianyen megos we crew singal sie somdiki enawai shigilong siumsilan mit kolshe finenawai ke pelsinge metiget kana ke pablo chulalen on gors 1852 metigidal wela kinkamamea tuels moslamasing we here on my island once live in ignorance and idolatry mul mata silal dalapangan naurit mawusi magadeta ka kalie malutu chinge keshiben oyema samsam ke foshina ke tolunge siagate reading na mulsi meta metigi pakoten yoklan God na me lem lero ke fuka or malan lemin sang correct corresponds lan na ke fosh na ke tolu pakate sumdi ke fosh akos na ke ikos kate lieda na keshben pakoten yoklan God na shish elda kai ne la makulu klashma akfar ke fosh na ke tolu in bel meta kos misha ingon keshben siakos ten lowos ke makulu lowos ke pelche kosta fast gunoyen kuluk lan fel kosta akos lem kuluk sya kol ngon kulukien enyengo ngon sya lemi metcha syakos kat in pelinge fostolu akelemme paya kat nakewa wana losin molkin molin mate kat tauke malna kat tauke na malang silan manos en anaklash noyen mo lash kadana eis matan kasreacng lem when mashim leke me akwaklan God kat deserve misha pange oye lash pange nature lan met na kayo may susyang na ke fela sing kat misha kat molin misha kesben me nganash misha when of foshime da kalminga in pel meda kos misha ngon kesben siakos ten lowos ke makuluk lowos na ina gadin si ba flok na ni ke kuluk chinga taga yeme wana gadin di mo unfair to sak na pange reality ke situation la como papenaro kesben makuluk taga run meche wala na si petaka si was si taga pe run meche fan na pagadi taga second adam pa Jesus Christ na vingat flok na ke Garden of Eden, aqua ki managawa recklessing God, itakyang masa pelosin follow, tasakta, kesbin siakos ten gatashke, misha, kengon sing mishing. In Belmeta, kos misha ingon, kesbin siakos ten lowos, ke makuluk lowos. Katalde kalim na pa ke mashing. Kat kalim mo, Adam and Eve, mukuila ki, ukokya kel daligi, me, Garden of Eden, el tal mol na physically tasok tang alalos misha pangayan si may na kading kapas na ke fossing ay met nga lakat mol physically mas mayok si beba kat misha nganash misha may na kayo may susta na ke fella sing pange reality pange mas makatikan kan la kat ti fall na ke nganash misha panang masing yok si beba kading kalim ke masing men para Nicodemus ke sapta tolu ke son el fosse ke chije silang siesi be susla ke ngon kada si be susla fagya Nicodemus el siak na masinge alle ni na kading kalem ke la ko mol musenge
orek mawu pakan tenifin kum temta ke lalal fugi si magata ta sam kin ke fosha ko sit kors falang ke spen langkalang pakoten yoklan god kadina kadin le situation lakko mam singe kat misha ke pelche kosta fast kun oya kuluk lan fela kosta akoslim kuluk sha kol ngon kuluk yen engengo ngon shalemi mit sha skat in pel inge kada si beflot ne ke kart in the vid and the originals of sin mataga ke me pride du bufen che te yak pang me lucifer u kokya kel in ka sha wich tafo se tolu sie tafo tolu ke lu bufen elos par rule fela ngena katlila akalmia mo serpents ko shikyake eke cardinal Eden showing na sin matayan siya Eve shufashla shufalla be Adam elo siakos din nakadash ke ipsing original of sin singa tako metli cardinal Eden ke silu puven ne tayak sham kinyak peke me Bible the focus point sila singa na ngepa fos she metan mi nganash mi siya masyaklungan kading kalim kela shetan a wilu puven lal mitkulu eldal ba karangin fella singin ang aktolu fosaktolu akalimya paya kat nagawa na ilosin molin mait kat to kay na malang silan manos and anaklash inoyan mo lasr kat na ace matan kaskraklan kat wana mit nagawa kat deserve L kat deserve katin somnake ongaya makate lakono sin mat nakayo mateis wen natal na pang good news yan parang ariti me katishikla talal toko sa si finanawaye akalam yang we here on my islands once live in ignorance and idolatry kapas na ke masima polil si mus na sin matlalal fumi akas makinyelos lain before Langkalang ka great mercy silan gat na langkalang singalan gat nge elos pange situation lalo siya elos mi siya nganalos mi siya nakatsum na kay ipsiak luwa akalimye oinge me kate laro eifo katito kalim katito la kat patatle kat nafon na mi siya na me kate laro pa fo siya ko shit kors takangan tako ke cashing la pot god kaslu emet ngan tasok tak kesbin yokle tasok to yokle na pakoten lan god elong silal na shish arule na yok pangamasing manash mi siya kat deserve kadin som na ke makulu ko me damnation eternal damnation makalim ke fakyak longul siya fosal ko lalang fur siya o me shubashinge pa ke shben lang kalang yoklan kat na shikum polil shimus na sin matlal fung wiyel tasok to yokle na pakonen lon god elong silal na shish arule na yok Wenang kekat mi siya ingon ke siya kuslars elak mulya kat yak wena ke elak mulya Christ kos mulyak le ke langkalang lan God ingin agat mulyak met na kayo mafurlaw yak lalal funya ngon lan kat ilyak na ingin agat mulyak pang born again pang regeneration siya kat sifil ba mulyak ke ngon lan God manifo man kat mi siya ke for shemet nga na kisben pakton yok lan God elrala tayin kenek sukungan na kat kalim ke mas polil chimus nga na metligi na kuluk mataka metligi Adam and Eve kadel na rael atari in kenegin molel na el laki kadil na silekat na phone na tari kesben bang nature lal pakon yoklan gat na shish at sum nage me fosto gan ke gat kapasang na sin Christ Jesus kadilak molye gat yak yurun Christ liki nganan mi siya tagat fa wela lemi en in kashaw
Fashit elor mainge inakelim nake fil nake wa fasho kashpen lonkalang lulap lal ke longshilal she lakelim in Christ Jesus. Me katilaro eifo el moligot le ak moligot yak no fonna with Jesus Christ. When I get Jesus el molyak kelenak tolu. Kat misye molyak keshben katalal fungi. Eifo laro makel longkalang pakten yoklal. Na if got lieda na doctrines polish musnga na ina ka din put in practice. Kaya kat ito lakat mole kat sifil ma mole keshben longkalang pakten yoklan God. Siya ka to kadim tanan nan ka imait. Shoal mait sang nama mga ina kadin kalim kaya pangamolin mat Christian. Kat mata usyakshin lan Jesus Christ in artlar inin siyes. Kalain sa po kattakain kalain sa po mait kakat kaprasyang narun me Jesus Christ ke gospel singa. Kattakain arain one siyes no more. Tilakad pa agatin gospel singa wena or mawoshi marikle som awai kamtay ke pastan taga awai na kushay shunkat yeshufukit nga lusom la pang gospel singa. May kalain saplan ka la loyes fashion na kya ko tingtingin aksugo elos sang na fon na men elos liye or malan Jesus Christ fin shakshin when ma Jesus el shukya el sang na fon na in obedience in ak fashila ko akalimina sin fela na ke full fasho bakuten yoklan gat na sheshka shi wasinga yokshpe yok na peshpe na ke kapasien lang kalain singa na ke ma change la ka shamon pe ke tosta kunokon na ke tosta to kadin fash na mit na ke ipsiak toluan kadais may sang ke mol shinge faka kat mi siya nganash nakaden moligat la keshben me keshben pakoten yoklan na shish nakadais faka ma singa fosal ko siya kalim me ta gelang galang lan ka kos moliak le ke la lalfungi Kiema ko shvenaro a maikite shinkat me. Wangan or malom kan sang moligom la. Wangan mait kan shvena molala. Or machinge a kif. Komti kan moli or machinge may sang shibang keshigim pakten yoklan God. Faith alone in Jesus Christ. Kadakali mi machinge na kadin kalim gela. Or mawashing at the met. Ka tukun lalal fungi singa si sagluk. Lalal fungi lo magay na etaka ora kunara or mawoshi makade akalimike tosto. Foshi akalimie. Keshpentie make or malan made na wangin mating going konkinke. Pa foshi akalimie. Tiema or malan made. When shap katlie pen kade taushela flourishing and a shifan. Evin got magat pa aramang kat mola. Alay yok self-glorying in a finfellashing na practical doctrines maboli lakaliming glory na kayo manchin God. When wang in magumgay na rin sang moligum na. Nara, kaya kung kaksyakin kanik sugumataga ke Jesus Christ mo kayo na. Kat molyak lagi lalal fungi, lal daga misya molyak ke makuluklan fel. Wangin mangagum kayo na rin insang moligat la. Masing yokshupe. Rip masima ak fashiyak lagi shibin pako ng yoklan gat fin shakshin ke wen natal pausye mol fin shakshin. Kadais may sang shinge ke mol shinge fakya. Fosal ko rala kalim me ke lalal fungi. Ta ke lang kalang lan gat kowos molyak le ke lalal fungi. Lalal fungi. Lalal fungi. Faith in Jesus. One Messiah. Na keka ta aske mange na ipsima aksha fila pataga nge. For singaul.
me mol le singe rain mol lakom ke gat mol me kalim me nin kalim ke mol lakom fos singe wala kalim me ka de lore kat le inge ta ke kat kapas na sin Christ Jesus ka dinarama wo fal na ke lim lal na shesh mai la ko la na shesh inaro kat mat mi she met nganash mi she kat mol ya ke ben pakotin ma ka de esna shesh ke wen natal ke ben lal fun la jinel el islam ko lu klar na ngena by product she ke lal fun ish la shinge we master plan lan kai shi na si kom or mo bo by ta ka ke or mo bo by ta ka na ke me maka de laro inake ko akfashi me tokosha lalfin fella singa matla lalfin na gaywa ma for yang mata ke katel shape and moldy kon represent kalim singa na fin fella singa ko flan figure out kay fo akna shrik so nge ting ke sian me ko recruiting al sie we ba matolu sha ye ito roughly 24 met pa mta so ko masik ke finan ko sha ting ala somban na ke in fact langkalang yoklan god pakadash ke mshengin kat kapashir masap talu ke pide mam tek shmon gospel singem tek Jerusalem far ne shun gat ke 1852 dana or mana wo shi pang or mana shaf la she pang when elikil kat lagat la mi sha gat molin Christ kat kapashang na in Christ na malan kata mawo magana pataka kya or mawo shi pa workmanship kat el fine tuni ka dingena katin ara mawolal fin fellashing pang makunesh matlalal fungi kat shishista ke ngon lal in pel na kewa men kat akustain na ke or malalin kat kashi kat akfalye oye mashimle promises purposes work ways lan God shimle in Bible keshben me keshben machisas la fin shakshin wana nga kalamia teore malasha pomoligat la malangat ke wen natal la kerat nta ke mashinge by product silan gospel singe pa met Christina ya rekma wo in pel na gewo pange me akteyac todo na ke Wednesday nge som setup na ke tasta ngena ngai flok ne tamle chile tikin treskal tikin mekili na kyokke as a setup Ay tamali ba kung kulo malap ang nagkakam yak das sumal tingin Driscoll met na sa tingin Magil tingin Driscoll agin pelan sum And unmute kaksagan gat kowos ke akkuteyac kalimma kosak fashilangan singa wikut ke nga inaw yawi pe met wiak ma lupshange glomalappe ke met maligi comments lang ke Mr. Liban el shamsham nge yok ke lada services nge alena mayngan si lada komeluti si nge dana pange me malamin wosa siya shamsham kun moliak leki pakoten si nge pakoten yok na si nge ma di ba ka pashlan ke kunokon ke mandia shundam shirle to state tigin nakil en si bataga na sikma nga isima wosima that made a life with Christ singe pada malipa lakata yale kalam ke nga liki ni siya singe na ke mold singe en si mga loyang na ke maliti singe na ke first cash mal reading first na iya pa ke maliti singe once tiang to nga oekla subject si masamram kinyak ke pagkat pel alkos pa kas singe takake na nake
me, anay nash main verb tolu patakakengan, masimitan ba, he gave us life. Il siya mo na siya. Akkuteyac iki vos limigosyengan. On gosyengan il, akmoli ka taligi misya singi. Na, sudba na akkalamila kat, pange, matalal fungi akapasyang masuak pain, welal, mata. Mga alin na takay na encourage kat ki, pelan basing, man siya mga, matawakin nakalin, yuruk si Vena ba, katudikastan ka ata ni, anakatin kufla, si Vilpe, emaka, palakin la, gas nga takain kasikat. Siya pa, taka na ki, me, malutut ma, kosak kalaming, siya malutut ma, si mama iski akkuteyac na uusi matakalal tigin nakil nga karangan mat sa cash sabihin na sing na ilakalimila kasi na singa samram na sindalik sinatal malen sin kakin mga may makuluk makume ni akmuseye kumle akkalami kumle nimet kum sisla kayong kin ganakin kusro money long kimatayan. Mainge kanaus la dari to sa pespes. Pin kanaus na to sa pespes. Nagi plan wayward woman nge. Fast ka nagi siyam kunyak nagi wine na nge. Lamwell, bungaya. To sa atyanin na nim wine. Ko osas ki manim ko. Ki pelelos nim elos may kan lamasa. Napangay si magi. Nga pinagan tikin siya bangay mga araw. Di pelak ngan kan sumpakanak malutut nge. Taka. Naraki nesing isang sikasak na nasindalik na to. Awala na kalemye na si nganito kasi nesi how special we are. Katalik na to lo na sil. Kasi mga isla kayo. Ano kaya kalemye ki si Samuel sapta si masingal Sifac la. Asam sige kel ena. Na ilara siwlela na ko efak lem kat kalena. Diya, may kalan sa plum. Liya may kayo klok Esam ya. Nimit man kanyala, konfinesi si winadik. Pangajanan ka kaya, nga efek kasya kanalot na siya, talan siya mit Nazarite in molal na font. Kaya lafat yan nimuayin ka katay naman nim ka. Nga isma o siya nga lang sisilan sin na nasindalik na anak yang akalam yung nakikasima. Arulena, takakalam ko ikesalan mananaka. Ora wo, nakiwa kong makakay na rakian. Tamilip, surely kong akkuteyac, nakasima me, pushta na siya pa, value of wisdom in building relationship with others. Yok shipayin, discernment kikaslan God, insang masay, lang sila kain tabla lang sila lem na siya na sinmatliliya matlala makit discernment siya makikadita kinkas ng gat lutlut kun insang kashikat ki makadak fasya malutut siya malutut tolong at ako na siya ala na yok inkan nga lalipa ka to silang kat nga siya efat ako na siya speki kapa si mata ko ki Sanri mo yan siya pang atuwi kayo look forward na kakatayan mata ko pe inka insang may akyok ki kanon weacng. Lumalap, masiwas kayo. Alright, taking trust call, Kulo, taking bagil, ngayon balance. Kulo malap, ano na yok kali akkuteyac mat kaning kipelsing nga wikut sin an siya bubukid afal ko na melan trash namin. Ay, kalaman liban, ngayon organ pero vlog na yung minak fasya may Nacsnaclah Ke Isuslac Sasuc liban. Well, gulo malap. Wana bel na kayo mga ispel na nakilin tamil tolwiyas nga. Kulo tikin treskal ke akyok kinawawo ke Wednesday, Tuesday, Monday ngalilam refers tagot na kapay may siya pa kumeta Fwakohloh yung nga gulo malap. Akyok ye. Namutlas ko siya kat first na mint na tosta. Pange tosta. Lalal fungi wangan orek ma el misya.
na wana ka dinash kain full 1 week kat porong summary siya mat tigin treskalala ke Wednesday, Tuesday, Monday kadali sim lal siem ngay na ke oyen mol lash mit lalal fungi na lalal fungi or ma el koeni nen tarak na masika tremon ke Wednesday in tak foshiek fade alone ke or malan Jesus Christ pa usi mol mapat na siya na kagat fungyang na kengan byproduct siya ke faith siya is always good works akadat ka liye from siya na ma Paul el chimus ke Ephesus ka Rome tena contradict machima ito ka ke tostong lalal fungi wangan ore ma el misha siem saptal yo fo singal akos na galong lon kos ipsi metan pa lalal fungi ore ma fo singal akos na ke singalit kos aklu opangan komlang siya nas mayak pa ye singal yan na galong ol na lalal fungi ore malale primary na accept lalal fungi siya ore mal misha mtawek me ipsi met ngan akademia lalal fungi wangen hore ma misha nakade kalye ke fos shaflangan tana me na wena ke mano shayen ngon el na wena ke mano shayen ngon el misha oinge lalal fungi shan hore ma el misha pe tamitiget fast na met na ke ikasngan namnas laita singe wena ma simle ke me papalnata sho laita silal shaming e urani kashin luti pospos masim na sin mitlan kat nage wa siya fashalik fin fell no phone for siya kalimye kasapta siya mit samasla alert makun kainin mo shikarak pospasin akalim na sin mo ito ketayak mafalin kol mit Christine kaya oyan nanak kaya malalos mga yokshipe mga practice kat ito yakwaklan ka na we put in practice ke mol lasr kat molkun kat ina kan molkun kat tesmon magana kat molkun kat esum liye lalal fungi ore masingan na lalal fungi elause ore masingan protus mataga ke lalal fungi singe pa ore ma na malungan ni na fash me po ko shemil si bakalim mi shaklu shemil akalim mi ilfaka ke kashin luti ke me nanak yokinge cash up is a cash up mishrov elawo shishi lalal fungi orekma apaga des one froy na kenge pang akalim metaria me foshing ela kos na ke long on kos ke saptalu paga de sham kunge lalal fungi orekma oyen mit Christine desum na ke slide chemeta anu se lalal fungi ore ma foshing ela kos na li kos pangan natakan na ke papel nata so e pangan met lalal fungi uyak mea shipe sie met elfin fa mo art lalal fungi lal ore malal tie akpaye lalal fungi siya kain molela foshing ela kos akalim me kosingal me kos sakluk finar met lalal fungi uyers mukul ka matan siya inenan nuk e wangen manalos mea shipe sie was fin fak na chelos kadile nakin si uye kumin fa fashes ke kumin first si sakluk akup kadile nakin si uye kumin first akup kumfintia sang maininlan manalos wepen alal funyo elfin magayna e wangen re mawi na lalal fungi siya mi siya na pangan mas makadakalim mi piyang siya lalal fungi siya ma utaka na si kat molkun eken mat Christian siya
it'll always gonna produce oritma. Kati alle shukating ara wanchin machaya. Min pang o yeshima chisel orella finchakshin. El takan molikatle. El takan molikatle. Kat moule na kagat ntake moule shenga. Me paye moule la alfung isilak mga kumash kenge. Kagat moule tala kate somnain kasha. We Jesus moule ma pat me paye enilan mait la alfung yuash ngagat koflan akfalye. Kishinchet na yokshubaji pangan. Kat mo kowosinin na kat broy na shinkat lani shot ma kowosinin na ke arsh mange shish pange oyen me mutlal fungiyo masinga yokshubaga tin siyak shish men me lalal fungi without action misha alla pakanten lipan si fan na pange masamang ginya si fan agan tunching preach mana kewa Fwakohloh me lalal fungi laka ko ngay tala eninalan mo ita arsh o wangin kashalat na silos. Okay, kataga liye gospel ng Jesus Christ. El te moli katla makena ligi misha. El akkuteyac mano silash nga el usiyen na lash ke mongo ke oye ma insang karing mano physical needs lash. Not only spiritual needs, el sipa physical needs. Nakekat mata ke wala na lang God ke oye ma akalim ke molin ngon lash ke sipa molin physical fitness lash ka molin mano lash. Kade enina na in uspenama kadita mamit nga enina kainin lasha kashalos. Pangamasing lalalfing lasha, it's always gonna reach out for others. Lalalfing singa kespen lang si kaul si machisel sinarsis nga el tila wakal mail yokshpel sang na fon na mit fella metlakal pa surf and mentality si ma katliye ke or malal chisas nga el tila wakal el sang na fon na meta na metlakal el shilala meta taga metlakal el kat shifen nang ako matake kapasyang singa katita la mit wiyash nga enin na mit finash mit lal fungi wiyash mugul ka matan siya enin na nuke wangin manalos mea shibe siya she was Sifac na siya los kadilen akin siya wiyakom kumin first ako kumfintia sang may nila lan manalos. Maya kain malalal fungsing. Maya kain lalal fungsing. Kishentia kan kumfintia sang may nila lan manalos. Waipa na lalal fungyo. Elfin makain na ewang norit mawi na lalal fungisya misya. Na lalal fungisya misya na ay silpa akalimye la siye masinge katkalim na pa la lalal fungi lasha Moli kat la kesben kat sang na sin Jesus Christ, mail ela makuluklash. Pangan, faith alone in Jesus Christ, pau siya spiritual birth, pau siya spiritual freedom siya. Na kaya kat mata kyan, kat kapasyang na in Jesus Christ, na me el birth, oswela ka din mata kya mawalan kat, maul kun mawalan kat, te kapash ka tiyang na sin me, vertically, ka horizontally, na sin me ito, metalan lash katin lang silo swen agat lang siya katsifen the vertically katin sangin siya nankar nganash na ke lang silash na singkata na horizontally na sin metalan lash na me enen na lalosan katin na kasha in pel na kayo mun kat karangan siya metlalal fung na som na gaip siya klungan ko fos singalal ko siya kalamye siya arshie met efak mo lalal finyo anshum orek manshik na nga ito po efak akal mi lalal finyo lom siya yan orek mo nga akal mi na shum lalal finyo log kerek mo log kat shiban of log masing ito ko ngan personally apply na shikingin na kewa yan mo lalal finyo log ko kumti ka in shalik maluong if yung lalal finyo get Jesus Christ kumenara na shike na rawo na sin na kewa siya yung panga o iya si machijel akalam na siya kumdi kan lalal fungina ito ay nalan mo ito kumta na musla
Kung teka inlalalifungi, o kung stewardi makatil shoot na syungan for yourself interest. Di pa nga mas Jesus el Jesus left all his glory in heaven. El daga become a servant. Lashka kan man na fon na pakatan yok lal fin shakshi na kadin som na ke mawala na singa pa gospel singa. Na ke katakas ke mga mta ke lalalifungi lalalifungi singa move us to do good to others. Long shi. Mat lalalifungi wiyash. Cash o mat lalalifungi wiyash. Mat talan lash. Yok shibe. Lalalifungi eure magum degan shalik. Malunga degan enan degan na fash. Masum na ke ipsiak luungan. Kom long si nash mayak pa ye for singal na ke longul. Siban na masinga siban na degan semel sham from na sin met weacng. Ya kom lalalifungi la arsh ka chifan na wona. Timo na elos lalalifungi pe arar ke shangan. Kom siya met lalalifungi ya kom long si nash mayak pa ye na siyum lalalifungi siya na mawang chupe. Na masinga kada flot na ke fos me singalya dana timi na lalalifungi pe la arshkatshi elo shanging sin god masinga tagain akkalami na siya lalalifungi wala fingat lalalifungi wangin me or ma ka wangin or manasin metlash in cash metlash kumne weapon na lalalifungi yan siya pe etel lalalifungi pa siya when timo na lalalifungi pe god elo shanging sin god na god matlalalifungi kat not la narun kat katalik natal katin ay na naging shanging sin god manen moli kat taliki makuluklar masi may na katin narapa katin narore ma fal na kelalalifungi silash nga timo na pelalalifungi god talo shanging sin god when talitala elo siya som na ye shetan eleto lalasom na ye elne taka shfekors ka aro oyema insang lushom ka tiki gospel silan ka nge eleta tay la lesom na ye eleta nail shuklen uskat na ke mail akut na ke siya palaloin furishing ta na ke flot na ke me foshingal ya me ya kum la lalfing la ashka chifan na wona timo na elos la lalfing pe arara ke shang kum siya mat lalfun ya kum lang si nash may akpa ye na shum la lalfungi siya no re umabwang jupe mat lalfungi kat ene na bakanin arsh ke o yesing la ke kat lalfungi mata ke pakanin yoklan gat langkalang yoklan gat ore malasha e reflect pakotin yok singan long sika will singan e reflect te e put us into action la elos maye kat always trying to help others kada na kasha mo ito when fuel singa taga ke online kating kat matlal fungiyo akes makinya kat ke or malan Jesus Christ fin shakshin shalil sang na fon na wala na lal el one mile shukya in moli katla na baye mongo se ka nuk first she katina shakakin sang kasha machima katita maine no na mashin taga si akes makinya setan Mitkuluk nga elos lalal fung lash kachipe. Kachilash nga elos shang isin kachilash nga. Nangakom kat manda ke wala na pakutan yok singa. Engan misla singa. Katalle shukin wo pa na sin mochaya. Mun kateta la kata somna ya. Nakateta ka liye ash mitlu sham from munyak peke me poslong uljine ke long lime ko singa kalem ye Abraham Rahab Keret Malalos. Keret Malalos nga fakak lalal fung yok singa insang me ak yok ke sisakluk insang
akkuteyac Paing talalal fungi put into practice. Ashkin nunake me foslong chino ke long la ko shakalim yang. Abraham papa mata tamars meta el aksuasiak faga yamatan God. Keshpenor malal kel kishakanal Isaac when natal fin lang. Kum tiakulin lalal fungi lal erit malal takain in our ritm. Lal fungi lal aksuasiak erit malal. Nakpayak mas la inge. Abraham el lalal fungi God. Keshpen lal fungi lal kadel wakal la shima chuwas. Oinge pangpangel kawak lan God. Na vingat somli katishrik oye shima kadel fatnashil me Abraham ngay lan kasyakan la when chifan na natal Isaac. Abraham el dinakshinsyak. El akosten likela lal fungi lala in God. El lal fungi la your role wangin mi siya. Na pshalchingen shalayak penage kadel sa palma Jesus Christ. When chifan na natal. For siya to'y gospel si mga kumash kamising. Wangin makatel shukye. El sang na fon na. Wala na lal. Wala na siya pa when natal Jesus Christ. Mas watch siya magaya na matagak. Si watch siya fella siya. Ni mo siya nga. Ak si watch siya Abraham. Kaya lalal fungin lal. Rip malal sang. Ak si watch siya be. Akkuteyac ka. Ak fact la lalal fungin fagash lal nga. Nangakom. If nga apply na siya nga. Papa nang. Efin katlalal fungi na eash rip malasha reflect lalal fungi silashing. Na example recently tingin treskal makan mga witnessi el mas el de sokla el ka rausing el lu. Then we shun matlash akkuteyac matlash ke lalal fungi. Kalsom nak lanay kalsom ne ko siya lalal fungi finne elash ke kayo kamanas lal el fash inakkuteyac matlash. Ko mai tak yang utak kat liin maslos matlalal fung yung misengeng. Makain witness ita na papa na sim na kegas mo la misengeng. Men lalal fung iseng el ko naupe ngali ke tamlal chibuya ng el mat masel kail kat ka in fact mo me kati lakin chiwuyel pang masing akshiwa siyakte akin chiwuyakel na makadash kya makatil sina shikomo mawo singe gospel singe manchin fela de manchir ma pang surf and ut singe katakain fakak peng wo singe na sin meta in fall na ke mol mapatpet singe para gospel de mo singe finan ko sa kespen met kalan sap arulan God tile dal tile ting tile marching chel tile sickness lalos tile mangen olos som kesben milos liefin shakshine los molgun yok pakotin langkalang langat na shelos papa na Abraham father of faith papa taman lalal fungi na Rehab matayin ko so singa taga kya foslong lakos akalemye inge ko usli la shie mo de lakswo shia kruin gat kere malal ake lal fungi lal magayna weapon na Rehab foslong megos mtawek weapon na Rehab matayin ko so siya kadil tawa wakal shie mo chwas was kishben malal Kale takalang na sin met kalngayak lan Israel a kashalos kale sapalos le inkan kesuko penainek elte ilya kun met mataka shuk met ma takan lom sila kiaba la met keshipin ma el changing sin kat sila met kalngayak el lalal fungi changing sil ora
akin chuya kelpe ke ore malal ke lalal fungilal naksha fien malutu chilakom na ke tostange pange lalal fungi sha no re ma el misha shilpa na kalwunya fos singala ko shimata ka hikeshla lalal fungi wang no re ma el misha na vinka 3D fos singa na taka pena ke ngon na wena ke man o shayan ngon el misha oinge lalal fungi shayan ore ma el misha yokshupe ma singin kapashiepe Esam lang anash misha na wena ke man o shayan ngon el misha oinge lalal fungi shayan ore ma el misha ngakom moulle kadeshit bakalemmi kot moulle kerben lalal fungi large ker malan Jesus Christ fin shakshin na ke in ela makuluk lash kaishi belshi na machefulla auliak lalal fungi nganan God God the Holy Spirit el indwell in that person elilya kak maulya pangamaching na el indwell na kel indwell el matayin kat kai shimat lal fungi na taka na shikom actual shiyakshinge faith large lal fungi large we obedience large na ger malan kata ngon nan kat ish sheshes lain kat kai shi na lalal fungi efin wangan ore mail misha na pangon singa taga aksha fie lain usina shikom la efin kat molingon na ore malan kat we got in pel na ka wamen pange pangore mawo kadana long shina meto kadana long shina meto ore mai kalam kia mo lo komet lal fungia kadamatain engan kadamatain misle kadamatain kada patient na shin na kayo kadakalang ore malash kada aru na kaya ore malash inkalan sabin faka gospel siya kadara wopel na kayo lalal fungi lasha if in one kalanke na misha lalal fingi large if you want self-control, kung ito lakuluk na ke manluluman, kung ito lakuluk, o kung kung control mi siya lalal fungi siya nga. Pangay fakon nga no. If ingat makat lalal fungi, wine fakon nga ingat kay siya, na mi siya lalal fungi siya nga. That is why faith and obedience. Na el tila in 12, el te in 12 magana, el sheshisla, el filling up, pangay shupen, or masima, Shemil akalame. Shishis like a ngon shinge. Na me kata tolak loshi. Kata tolak loshi felang. Na som tolagen kushai. Metiki tolagen kushai. Ngon fok. Shishis la finen kushai. Shampram kun yak na kay nuchi mata ashwe. To kaya ngon lan gat to kaya mutkalan sap. Kaya kasmol lan gat mat deliver na sin tokosha large kaya. Okoslan no luo 1852. Kat kalim mo. Mo ito for la to kana kaya. Mawul singe. Mawul na singe. Nakegat nta kaya. Katore mawo. When lalal fungi singe taga kaya. Mishalan Jesus Christ. Pamawula. Pasiwos. Kulo malap. Tamal chirle. Tikin treskal. Tikin makil. Kulo malap kaya matayang lanmat na kaya. Pangan mailiti na kaya tastan. Alright, taon di ba kumkulo malap aki cue up videos yung tingin megil inalan shula na nakatsusumnol tingin just ko ilan akfashe man na nag-fret yan. Na shuke wigat ke masing was ka chuke ke 2015 ka tsum na Reno.
Tama large volume. They go long. Tingin kumkan long. They go long. They go long. One audio. Large volume. One long. One Atin audio. long. Okay. Kum long tama siya. Sugiran isla ng asibasang. Okay. Look flash. Okay. Try again. Oh. They just go. Flash naman. May nawala na Okay. gusto nga sila yung video si mga ngayon may matakay Reno me kaya pala bel si nga maliban flash na kaya And then sa walang dahil ngayon, Alright. Pang. then wait sa Pang. accumulate. Yet area, but then we have to like take differentiate like all that. Okay. Kaya na yung misenge, kat piyakin ko siya. Kailangan tinito la. Misenge ko siya. Observe lens in my August 21st. Kaya na kayo sa holiday. Kaya may pala yun na yung siya ko siya. Nakinasipin, kat matala ko siya. Kat ngal kinin ko siya. Kat ni mata meron kat siya na yun enough and fast gift. Mowil po, may besi mo pamakatit to patay last night last mo siya rapat subay ng sale na may fact that shit here lens na mo sa history kam tayo idea in mo ko in app na nakikot patin mo akilin ki fashion pati talamit ka patin te tuyak na relawon sa ko pati din na Kami sa mga arch visionaries ka, may faculty kaslan ka, Paing wo kaslan ka, RCN yan lugo, makatibigay history ko na ko siya, malan kami makaywa dito, at ito wala, matayaway kaya. alright kaya kung sum na kaya YouTube flash an liye video siya nitsingaw na na kung some check yung sham kowos sa 2015 some search ke YouTube na kung sang sham kowos sa 2015 baka kat challenge kan they just go Kulo wala akin na introduce siya video siya nga tawag liban sa 2015 kung saan bugat sharp gifun gas siya last na way siya sa kat snowstorm siya kat dahil fino like snow auto luakos mo para the cost of doing ministry the shock long lang kat mo niya miseng tingin just go agad balance Pag klamalan singkat ke orek mawulos ngayon Esam may professionals na wingan and the finan Reno ngayon God pa waring siya muna pa na kunokon si mga dako kaya nga tamitigin fast na mit kaya pangay si mawuki sim lama ko recordia kima finde recordia kima ki Island of Angels nga matamaliliban ka koste kain alakalim kima nga Tia si fena vaccination John sama slama inge. Ke fashion shilos nge med naksi ke Fred nga etelistic magosak fashion. Beluti singe fak si fak mo fashion geneklan god. Siya ka sin met pala Isaiah tol ngol for single lagos ke lon gos. Kadita le Isaiah buksilar nge ar sap taon ngolon gos pake. Ela na in mini Bible si siya siyang malin Bible nada siya. Na nu siya tayo context sa game palace nga yait fuga da metigi siya lang namin ora me palalala lawelel
Listen context singe akademi na sisla me. Plantel singe Ash Elyama and Assyria matawagin kain sang Kasreacng and Judah. Na Israel, Judah. Na the key na los in some na in God. In some connect cash na yok, cash na Paing. It doesn't make a superpower the gay plan military siya pa Egypt. And then siya pa Egypt and matawag, patatle, kala. Nara me pamalutu chilash kita kagin akalimila. Likinan som nag protection lan God. Elos som na Egypt in shuke kasha. Egypt siya nama elos mtawe kos finenuya. Nagisharam la ay siya el sham na siya elos. Ana siya lagan talik natal pa sham na siya nga fak mo na talik mayen. Idalay pa na talik ko siya nga shlonggas. Elos siya nga long yen ma. May pala si mga katpabel sang gaslal nga na siya. Wangan proper perspective. Wangan me o si mga elos inkain me akwagina lipsya. Plans lalos nga wangan me katpabadamasin ka siya okay. Elos liye na la eni chap ma man fong na elos again som sigo kasha way insang lang elos tergen na Syria. Na kewa singe kat Finland ka na talik ke covenant lan kat pange. Makuluk si padal relang Makuluk fagasingan. Mayen elos me sang plan lalo sa na inbone and kalalal fung idigina kat Yahweh sima mulalos le. Na bata ka na siya ke malututsinga ka tinitala kat si mga kumpray na siya alo na si penganalin graciousness la na sin metlala. Na matawag pa na meta. Siyempre mo niya kaya singalal ko siya tolngol dolo siya nga ipsimet mo ka dito ka kaya in sham kaya finnelos talik din ka at nga for lakay. Tajakta compassion lalo. Nanak in anak yung akalamission nasin dalik siya. Lang siya siya. Fakla ne oinge Lemkadil sano na Fwakohloh pakotin lal na siwos. Mayanila rama siwos peli na kewa. Faithfulness sila ke covenant singe bange. In siwolos na kewa siya fliya lalal fungi lalos in lemkad. Kat papel akin siwoye metlal. Kipel sima taligding kat ngason ba na utyak na kifeli no leyenga. Ilakkalami ka dutron na milolay ko first na kasingalakos. Kowos fin matay na ako sten lowos. Main siwa wonge ngayosot na siwos. Nara as covenant relationship lalos. Kingaluti ke kawikast lagi lata sila Paul na sinmet FCC. Sima Paulil ale ogoku neneiya pa in maslol na sinmeta. Ilsiki na rulena Ash kalam si sinmetala ilang selos. Relationship building siya. Yok siya pasi sara. Kita ka kunakon kimande tusya na sham kanya me oye ki sokas ngi insang ba insang awiya na nakla sa kewa. Na naki oye singe kilos ekin covenant relationship etalik din kat ngi dig Israel nga sin kata. Si was lala, justice lala. Na layep esang menche na sielos. Na ara mana fale losin kay na lena me axol loyang na siel akelia los ke plan bel si mamalutu chinga taka. Idala na abstinent children. Elos ma shangash long malvaka. Na ara akalemila Neki pret ka kof mange elosyun manaupe. Losyun maupe ke los me or akkalemi siyakosten lalo sa. Masima pakoten singe alena akkalemi yak naging geniklan God, lim God. Eltap na elosyin kan fula na sil. Nara ke akkalemi yak oinge ba me. Talik Israel nge elos safarsik elos ten aliyela
met pala siya kay los pe met pala siya ay mas payak lang ay los na teacher prophet priest nge ma sa payak me inkain kasha los sang kata kas ma kain sang elang ka kalim lalo so ba elos ten along si long maluto chinge etakana ke ipsyak luma etakana ke pamdawa ke f4 la si r4 la si ma akademia ke pelsi ma elos e 4 la na paita ka ke me kaderiti ke first ten nge fakke faslumulo mo lemele pangena ke context si ma akademia tarak na ilefa upgrade na Euros induti kowos. Lutia el te luti mo kena ke cash kayak el de kape mayen maupea is a very good lesson in the ka induti kat alana first hand experience ana kita malili pa siya ke masla ko ke nga balakin mange me mange kan usip lessons na valuable ke mula siya fakla e kowos fat ye na si feel so cool Kosvin kaf lalikin genek ana layo at kalese o siya long pasel kowos Sifac Paing genek in fact kin genek lan god fast na ge kose ma us masulala lus ma na nuke ke silver e ma afya ke kol e kose sisla mainge o na ma fok e wo ya ke fak yo liki yemata sie bange mama lasr kasreacng gat papa the washing show epatat na fellow scale sie pa foreign na sin marshalla inalo na si kakla katena pel makus yuguya futas na sonowosa lemka del fasa poema afina kapie e kose Fwakohloh yok en a yok pe en in molan koshona duwosa blessings ma ngakalim ma takoyrol menge te akin si uye mo kay natalik natala ta kuso natalos nge kaya mo kula dangki mapukuni melo sa fakangwit na nes na siya wo kilin si maya shronian mata kalan metokala sa enwakle maitwe infelsishik evasor liki all na kewa hinging na kewa paola lanena pa akademiak na ke sororla infelsishik matakange na akademiak na ke oyema eva masikya mal shamsham kun malem fat kalem ona fat eva kalem pelit korsigi pel na kewa ona kalem no it korske lensifonna Maing na kay wasikyak pesilem kat ele pele akayela kinit pele akayela kinit Esam na sin matlal nge ay siya lakkalem na silos na forla silalos nge el papalyak na kelo siya mafalok may na ven silos si fena en sibe falok el si fil penak akes maginelos side yan na ke Sensanelos ka mana kewa makalemia sil Moses metigide cross and the gefelin ulayang siya akalemia ki Deuteronomy long ulalgos na inka alana akalemia la ulayla lang na silos pangay konfin mata ki mange na ngausut na siwos me siwa wong on the other hand fin ko siya kusten napakain no yamasikyak Maşamşam kunyaken Assyria. Assyria el taka eleshanek toksha in pa enzima taka kanasan Israel taki pelsi malutu chinge shamshama. Aisha el shak na shamsham ki mamayla shashke plan pelsinge ki saptotolngo. Na in fact na silos na ki army lan Assyria siya taka anan round elos na ki pelsinge. Elos FM me iruri sipel. Ilakalim ilang sinubufen ng lemkat som na niyanaktaktak lang met meun Assyria e unay lang met meun tao sin siyovok alngeul limekos tong na inlintuke ilusya na kewa ala pelik misye na masing at asikyak ke yeak itfuko siye
mettigisystelan lev kipelsima kaadil akkalemi kasreacng na sinmetlogalok nge. Na ensima taka ina kayalos nge ba matawa kia kingakkalemi elos ngetlaleki kaadin gain som syukkyasha sinitjapke as matakan Fwakohloh sinmet Assyria. Na pa akkalemiak na silos na te pangan the military power padel inina madalin na ba in for laliki alu na kimasulala en lalal fungikun matan fel siya na pa ke ilos me ema for la nara oyesima tagakimalutu singa ba kadin faskin geniklan god pa isal samram kin na silos nge nga may pangayan singa tuwi kaya lal fungikin labat luwi kaya kain siyafan siya liya wiki en mga takal akkuteyac alam kaya lamala. Ang siyale, ang lipan flok na iruwas. Tingin to sa Kulo. Kulo ngali Fwakohloh nguli ke may Nacsnaclah casting this ultramkin water of affliction na weacng be bread of adversity, water of affliction. Hali cast ko sa il dashamon. Weacng akkalemi again. Me nalaklom me ashram ko nakke. Nakif kaya? Casting this ultramkin bread of adversary. Water of affliction. Nali May translation sa English nga. Tama siya. NRSV ilangan. Fwakohloh ilangan. Though the Lord may give you the bread of adversary and the water of affliction. Ilangin matluti. Nali gas ko siya langay. Lem il or kusin pala pelupe. And the shock to upgrade na was fatien na isipin so good. Ashram ko nakke or maging bread of adversary na water of affliction nga. Masima me ngaiskeo ba naki kasreacng etako take the enemy na le osogak nation na naki sea farmer el me osogak crane nge naki masishik emusel samram kun masing elange nga fasap kun in lykligi mad Israel naki meta lykligi bok nga fa Fwakohloh siya in maston matan fella in shela met wangen shipe na ngais penage oyesima samram kunyak nage paolasima samram kungen nage ingena me edal malisya yot ke me Israel will enjoy great peace and abundance of water in the land. Ashka sa to ngol me ko tamasingan kitukundel for la na sinlem kata. Ingena ki kumsuman Fwakohloh ujingen lem kata lara ko sin pala pepe lupe. Tasak tayo left up kran na euros. Ngais mo kayak si bangan. Okay. Tawali wala go ask Fwakohloh again. Mo wangan como metina NRSV tina in line na gel lang siya ko nga. Mo il samram kun ngamo gas ko siya il samram kun water of bread of adversary like water of affliction siya kan tasak tayo gas ko siya langas na le message kin sumonyak ngan. Kung hindi Fwakohloh siya kan il lang pelupe bread of adversary like water of affliction siya ba gas ko siya langas na pelupe siya kan. Affliction. Affliction siya. Okay. Ano si kumbrano nga reading ano si kan sukla ifo sarang minyan siya nga dasak fel sarang minyan siya nga pa Allah yung nagas ko ilang asala me gasig pulo gasig lang wala take interest ko na ingin na vinka investment na set yan tigin Beka nakfashi set yan nga ako dal pasam kunyak salt and galage
salt and Metal. light. Well, Okay. ano fakan kat fast na met. Kulo. Kulo. Sang kalim lom in tole kimutan met ngie. Na pasi sa nga samsam kun met wiya kay gasin kol. Kikat ta ko ngalala katin kain me may spetsisima damal lipan el sina siksi belang. Katsum kalngi kikaslan gat nge nakatak ko pangabalikesa na siya kadin siya man na sinmat wiyesa. For kadin ta ka lok late shaman fin banga kalim sing. Naman liban kung fa akyo ki vaccine nga isa ang vaccinum si belang. Na kat fin nila ki me sol kalim sing pada was pa ki mak sapta yeva samgaul luk singa lagos fasong lagos ki tonon megos. Fa singal tolu singa daw kel vakla ko solan vel. Ta fin weacng ni man sol o weacng makain si fil Fwakohloh na ki man sol o inge weacng lesipe falin sisile in longya ki ye nien meta. Sin siyak si malemel siyak siyak ngeba. But what good is salt if it has lost its flavor? Fin weacng lema. Na fin solo me deteriorated. Kasreacng kain norela o yesima katurek maganda kain sang preserve via shuke manguwain de glukle. Sol singe elusi flavor in man makat kangape na anain likia kima na kalme pa matlalal fungiya pa me sol and fella singe mayen kat as affect siya katorela na ki oye inka in civil pe me katwek na naklalo so fast na me. At tiyasin fact na sin matamalutut na fin kong kiorela make a difference in this world. Kumin siya naliki and kumin na itawi Christ as siya naliki mamaita talay na ra kuluk fin fella. Nara and singan taka na siya fin got to maintain got to karangan sa pokla din mugui na me saltiness singe kat kain me shak na yokshipe. Whereas evin kat me around along sila siya kat ekin magat matkalam sina masinganil me il taurela il yasimen kat fin magat pakalim singa nan kalim kat fin kat mapakat pasol singa ina na siya emma. First thing I do fact that yes is the cases na sin met very fact. Makalim lan fela katay na met siya fast tuku fast kalim lan mol euro. El vatia na fast in loss. Naki met tamalutlut ka met masagak saksing la in fast kin oyelan kraisa. El shlakina na lam si matolek ta coffee no lame. Kan le closing agi me funga in kan tolek en. Vakla kus kalim na sin fela na fon. Si ti siya masaya klevin ola. Tiya kain bukle. Wangin met ako siya silam evulia ye si ala. Evulia vin sangan lamo. Yen makalim ke etolek in lom on the phone. Oy kalim lo sin tolek im dan meta. Tayo sin kain liorek mawolowos. Kak second baba tumumos ingo siya. Luti ki maasap ma tako na siya. El samsam kun moral. Mamatakain karangan character la siya. Elo singe luti ka talek kalim ki sokas. Oye makat kain sang karangan relationship la siya. Oye la siya sinmat kuya siya. Nasulpe me inta ka na siya kadin na tala. Masap nga in academy laban lang si Lash. La kad academy lang si singa damli pa nila katayengin na ki katigan fact na chimsel fact magatigan fact na digasan gat in an aspect tangibility si magat sang academy ilal mashish o kulangan sum program mo sang si plan kitan bela na kipela chisesa
religious leader nge me anen sife na usi oyela los kelangasien masap nge torela me force pe convolution ke mange ta ke kalem ma siya ram in kalem na pa ke masap ki flogon mamwe ta na ke shipe si mamasa pa rekle el tena ta kain ta line masap kain ta pekunye mayen si makadenan sin kina kadin sin kin kadin te ororek malangata nakatifena rela masap may dausi abuses ka excess na sin met makat karangan na alip sila be kim lutilowosan masinge fakta niknet nan mo ngata kain kanaw sa masaplan mosisya may lutilan met pala ngati ataka inkanaw sila ay nakpay malutinge ngalang sinasum na kimeto singalit coach ke pelsima lemelusia inner circle lala Peter James John na katfak ma Moses el Michel flogonal ma Moses represent masa pacham kenge even flogonal ma Elijah siya el represent met palo nara el te kain kanausla el te kain ta pa fulfillment jinge ak fonyela el te ka mile te ka genge Jesus did not come as a rabbi with a brand new teaching. He came as the promised Messiah. Naki message na namanay ki matawa ki time. Masika kadin ta kala. Kadin te misunderstood. La ifokal ta ka. Ilte ta kain kanaw sa masap nge. Mama met palang sa masla. Mama ta ka ki masap singaw. Finne won fuskal. On course mataka inta kasreacng ke plan sila na siya folklanay ke creation ke katfin foloklan na ke Genesis tolus ngal me course takalan lema Jesus coming had been part of God's plan from creation Genesis tolus ngal me course inka no siya na siya katamasing en lakin fakla nga faro ta kumem tan singin arula na akkuteyac talik na dum eva Akkuteyac ki pelna kewa Fwakohloh le futungye sifong kumeva ngalisya kabunian talik na talo the first natin in kain academy assurance si matagal gigastan gada ilange pain ang fact na siwos la kelusya na pel makasawa velo on sila tako akal shiki masapa kofla na wangin le nike akpay mana kewa na Jesus el taka fasinga lalkos samram gun el orek mo gasing I assure you el orek mo gasing bed boss signal el signal me yokshipe gaslala la el taka ki authority lan God in kain sham kun na kimasap ma itakyang na sil Moses nge efin ni ma itakyang na sil metpala lem Jesus el te kain akfon yela mo kain na tasakta nekipel si ma kasaw fela singe ma wangin le eten na ikle masap nge wangin sileta wangin small details ka stroke of a pen Eta Sheila si mama akademia ke Gasland God of finite il simna andari pangi kalmen certification statement singe akademia absolute authority ke me mas la na mange siya makatpapa il akademia sin Moses kamit palo mange na mako gidarimit na fast na mit kimaingi katena may chatiakos katena sin masapa fin ne masap shukse elutina sin metsaye na ro apena ile vashikli kina kalan gasha ekdena metsyakos masap elutina sin metsaye na ro apena il payok intokosha lan gasha kelem chiasil taka el akfon yela mama taka ki masap ewaye pe mamit palafa
weacng si masap shik ki mama akademiya ngegewa. Nara kadin fale na medin aksafila madudising kadin temut ke ma ash ip ki masap shik. Kat kanaus na si sin masap kat kanaus na phone na. Kat siya mawifaka ki kalam singe. Lemil fakpa na sin disciple lala. Man who would be responsible to carry on his message that they must live carefully and teach carefully, not taking God's word lightly. Intena akshikyatan yiyak message matako kikaslan God. Na panangara flokta ni kifakshalak ki o yesi malutulasin gasin ko niya. Katsum kalngiyak kikaslan God tako. Inkan tafo. Mamakat pregan mamakat kalngiyak keng. Ora, elos na kewa maukwe footstep lang Jesus. Ene na inawala na akfaletji. Ako sin na kima kaslan God tako in gashikata. Ora takange mafak na siwos la mulin arulo sinara malang silang God. Fintia wuli ki maulan met duti ki masa emet Pharisee. Kuswat yetikain ilyak na indoksalan kasha. Jesus elki kat na kayo masakaksaksing la Fwakohloh. Kadin obey God better. Likina teacher ko religious law ko Pharisees mapangon mo mga masige. Amen. Elos ma pang teacher of religious law. Dahil kata silos kadito la mesikyak na si Met Pharisee Sifac. Kadito la mesikyak ko. Nagkimaliti siya kita ko akalemila. Kat itala kimasaplan God. Ako sin kimasaplan God. Kat kaya kimasaplan God. Kat pasol si mausiman mungo. Kat pa mat si ma-affect. O yelan mat lalal fung ikikaslan God. Paya kain pando ko yung mamayta kishbin. Oye, wowo, ke kase wowo, mafashfal na ki memalan kada yung kain. Being the salt. Na lamsing alaw pegat yung kain fak mukat met kalens apsi. Itala siya kat nakaukan la. Tisang kya siya met wiya siya. Na pangikalim laki maldising na falok na euros tamal siya na tamalipan. Yung kain me, kya siya, and ma me, kuskan kya siya yakihan, nakapa-transition na Fwakohloh singi, lumala. Tingin Diyos ko, ginjek nga pa, Okay? imanso da ko yeme. Very good question. Fwakohloh makin imansol nagkipapalyak sila sikilan sam gin nga. Natakoyang na use kalim singan. Amo fakyang da ko, al-sam ko nol si Vena. May si storylines ko. Ifo ko ye man solo. Ko asol jigan wang lema. Asol me? As ipin sol jigan wang lema. Bin sol si gan wang lema. Ko solo kan wang lema. Criticism Kumdi gasing na mga okay. Ifukal mo kun may kalme yan. Ifukal mo kun sol. Kung vili gasing sol bang masi gasing mo yokshibe kasi na sukungan na. Sol singan. Di alda mo cleanse up man. Sun na sun mo cleanse up man. If na usually singan lang kala. If you don't remember limit mo kun sol. Ifukal mo kun. Ko solo kan wang lema. Malasis makisensyak siya nga. Kaya non ko, kaya kufena lemen non ko, sakta, mana yokshibe si ba nga. Luti silang lem nga. Sum nage gas nga, yot pa, tool siya gasan ka. Mga na phone na, siya mausya siya non ko la, makasila milki akelem yung nga la. Alay, kumdi, rom siya nga lufos sa luwo, la, kuminti, mayan kimawan fellow,
or from the transformation within the heart. Masay may tako lemit ako. May finweng ushe ke oyelan mitlalal fung ising and ngalal fung opal magin casting is parang sol ising me naklum nage me was pagamek nage. Elsi mga iske nage umsarang ganda ka solo kan mga lema Auk. na nage in an analogous way nage in rationality. Okay. The ushe casting a usefulness or useless. Okay. Nage la in a sense fin me wang in effect ko ki ngapa me sol singen na sin mo da inspire na nga useless. Pangalan si mga taga kaya go ahead. Messi use effectiveness singen. Messi rasu shayan. Naki me kung mot ka na kyan. Mo nage kumanga if when the effectiveness singen na useless. Naki Messi sang ushe singen. nga from ka naki usefulness useless singen. Auk. Naki fakla ko solan fel. Siya ko solan with fel singen. Nara ngais na 60 na la me as effect kikalan sa plug nga useful in that way. Nangay na sol si mo itak yang naging mga usiti as yemaka in effect siya bangan. Gumta kalya pointing aki line nage driving force singen. Tikot. Siya sang property of the taste of a salt. Mawita ka siya sangan. Di ka siya sangan. Manawita ka. Masi rhetoric. Masi mitlongan kaon kele. It's impossible for a salt to be tasteless. Or inilay las masi lesang batok. Na ba sanram nila nga tiyata ko in kana siya gangan palsam. Without me, you're useless. Pangan masing alal fung ke masing ke driving force sige. Inda ke soul ko light sila malsam na tiyata ko kalaos la. Nakuwas mo yan. Kung hindi mo kumbuka, sa wala. Kung taka, kung tiyan ka. Kung magkumba soul, no, you can't. Gum irrelevant. Ikin kalam da nga. Nga pa nga sanam ganyan. So, ito kan fact lang. May nga nila yun. Iki put some sense into their head. Like a storyline. So, may nga nuke na, Kulo digging. Akin na, we say, Lumalap. legal thinking singan na kaya. Masi nga lang sige tagaluma na pa. Me, limits via na fact la the quality ke righteousness lost via na bakam tangal yan. El tram gal si via na true followers of God ito la dahil di kain utyak nagiging non-God. So, without him, his righteousness without him, we're useless. If hindi again, dahil sa mga fungulyak ka na kita iruri. We're kita Malaysia, kita worship there. But el makayfan na finitul susuksige. Malan fela ke gasla. Maski na yan na fela mana kwa zeka na usik. Pangan po siya el magin bagong da analogies ko bangan. Guys kita na unfold na lang nga ba nga sa ganyan. Pero may audience kan storylines ko nga pa. Hal, tingin. Akin na wisin na klase na ke in lumalap. Kamali ba na Fwakohloh med digat so nag Fwakohloh singan? Lazy names. Lazy names. Okay. Sanri pange asum we Wayside Chapel. Nga find ekos pala ke
nga fine kowos palakeo. Katena may siya matanay nga. Nga inel. Faisius fako pospos. Ta kowos ko flaro. Katena ma kowos fin matay siya. Kalme. Panahon fangan damnal chile. Evin kat somdigi chijas kat tikan sol siya kat kan den tikan nash phone na siya nga ningot katin kalam siya ko sol siya na fela siya. Aran na isa mo pangan passage siya makinyak ke Sanri saptas ngel me kos ke son. Akai kat kewa gospel te pange kade bang makadin no gaslan kat kadin na Jesus. We cannot do without him. Kilo malap ke pelching. Aylan. Ang liban lumalap ke akkonsingan. Natigin Diyos ko. Oh, ang liban, vlog na room. Last names. Well, if in pa ko, ke pelchingan pange. Kulo malap pange. Lesinem tolu na ke tosto. Fintra ka pa inor makinyak metiki Sanri. Takon lain kenek siya kadilor makin na ke molila. Masimita nakluo. Akkuteyac fakya aklinyan in maslon tram arshipe. Wang shipe ke liel alpol. Shaflan orela shiwala ko in we tram arshipe magayna. Nakadalong na tigin na taga Fwakohloh na wanangan mo. Ala yok distraction na ke wala na siya makadinga na siya. Ina ka jinjin kin. Tigin gulo malap. Tamal siya. Kulo ang liban, tigin Diyos ko. Inge na belo. Well, and we be Fwakohloh ke lazy names tolungan. Katsum na ke me Fwakohloh singe si vean moliakle ke pakoten langat. Ars ke Titus sapta tolu fastolun ke singal siye. Na nage ipsi medane mer anain shulakin maasin sang agas makin yellows. Ito ko ke me Titus tolu. Fastolu na ke algoshaan. Nam dawakan ki fostolan vakla oye lalos kamailos ashken belsingen. Na toplan gade daga ki fosakos na ki itkos na vaksingen na marshibe. Marshibe na sinmet na kewa. Na fasta met na kipsiak luan, makumin sin kekun kumintera. Na sipa in me siak lalfon pa siya silos. Pasiasingan, pasingaw na kasingal siya. Oro, padin te oro o yema, esralikin mas dun mo ito. Mayim si makatake, takatapok lang ba. Kadin taka akkalemi, nene yo kukunsin matkuya sila. Mesi me, ala na yok si peke gospel siya nga. Panganan si makatake, kadin tapok lang. Afalyang ki gospel day. Tok na yos. Tigin Diyos ko. Amo kumino ko clarify siya points nga. Yeah. Some facts like that mo. There's no stupid question. So kung po iso yung kumaka, siya klalfon. Amo ko no clarify masingan. Ade, akyoking at ako. Kulo ke kung akkalemihan. There's no stupid question. Kadin sin kegen kadin te sista pella sjok lagi mo di song ting Mo baka mo kun clarify points nga. Kaya mana yok But you know for foolishness, Can't malal. Megas na ulit. Avoid foolishness. Avoid foolish. Okay. Okay. Take siya sa iPhone. Meni de line ero kat manaslag live ng ilasyo. How? Teka. Kan mo na digin. Sin kegen now. Sin kekin. Oh, Jakin kanku now. Kekin. Pat namliban il vakmen. Well, kulo malap. Nga mo kung clarify. Kung clarify facts nga de. Te siya iPhone. Ingat lang kung point out, klamalap. Oo na, klamalap na, yun nakatsun kapin program la siya. Ana gagawis loop siya lang. Tamang lipan, degin Trescol, degin Mekil.
Katagani kam tawag ya na ingin nakatsun ka pa siya ngayon. Akilin kowos na kayo was mataka. Wikut ni katsun lapa siya ngayon. Kulon sin katyok kulon na subos kayo. Kadangin na sum na sa aming kali $4 siya. Ngay kali las oye ko na ngay 6 tamel lipa nilang da ko sa aming kali lal taking interest ko na nga kali ke siya pro. Ifin ko. Kaya Nas nauliban lo malap. Pangan ngay usin sang kali may sam sila ngay. Nangake mtay ko saipe. Tigin kumdi Yeah. nauliban nga mo may sa camera lo man. Oh. Afgangin na. Okay. Katligom da katali slides. Jakluk. Kumdi na liya slides Ah, Kaya Pangan. nga si periti kewa/ mitigate facility ko insang me kali si mo sam lo kinakayagat kay siya. Fwakohloh tasok ta kikalang lang silang kat mit lang large akademiyak tari. Lang katle tiya kesipin katay na mawo siya kadaro ay molikat le kesipin pakunan laljifen. Molikat le ngon matal siya all katle in Ise Isuslac Sasuc mol Sasuc na shish. El molikat le ngon matal siya all katle in Ise Isuslac Sasuc mol Sasuc na shish. Kulo kaksakin kat ke kewa first akos nagel megos ke me Titus sapta tolu. May sam singan inakyok kiepena na ke gospel lasr, ka gospel celebration lasr ke weacng. Vingan non ka na ke sam ko kitin la tama toksay sila nena waingan simus inakam na silosla. Elos mta ke losh med, elos mta ke makuluk yok. To ke ben gospel mata ka sonol dal siya istria sumontana. Ye tolngol megos tolngol ikos pa NY is gospel metiki 1852. Elos shakna force ya tolngol ka to in Belgium. Dal sopo pa na metlal talngan we siyanyan lu local we asya siyanyan tolungan som siyanyan megos som. Da vingatli sam silal tokosangan ke laita silal na sin metlas finan ko sa ka Esam ngayon elakalim nila kesben wang kaslan kat me de los misya nakita siya mataka readingan la ngon man kat Sifac molya kat yak in Belgium kel simusan en ko sa misya nganalos misya kesben pak den yoklan kat siyanyan me gosngan we cruise ngal siye we metolu siya elos som pakadash kem singing katina na kadin sasa kengan yokligin na settim polenal ko sheta gang yokligin na len nan telefon jack yokligin na len nan utwa len nan melem ka len nan lilo when physical freedom singan te pailya spiritual freedom singa pa yok sipa meta kat kain akfalatye len na cash kat akfalatye nga ifin wang mo lan ngan kat ka gospel si mataga ak molya kat yak ngan lan kat ngay wang pa na sipa akfalat lash nga nakikashimura kat akilen ka settim polanal ko coming up masing pa yok sipa meta kadin civil pa Isuslac ngan lan kat nagat fashili ko yego evin kom Isuslac ngan lan kat kommer mawoin pel na kayo fakong lan ngan inanin kom langsye engan misle mateng kalang orep mawo aru posishel sifana lemfe el byproduct of faith when bange kalim solshe na fellow Jesus il sinches kat matlal fui kat tolek kat become the gospel
Kishbin me, Kishbin kat shis like an online kat. We become the gospel. Why not Paul? Paul it become the gospel. Gaslan kat ting yela right. When mail ke na in mon shell, il ke na fact crucifixion lal Jesus Christ la pangin kenegin mole. Aku lo kaksakin kat ke tamlal luya nga. Shirley lara 2005 ka 15 siya 2015 sikel tamdal si wer tuyak shamon sige na akkuteyac gospel te silas finan ko sayangan katini na napay katin sisla kay nga ningi na matalalfungi kesben katina ti serve ay lucia may sang sinasish katina ti serve katin mo nan kasaw ay lucia na shish ke mukwilan missionaries taga shunan ko siya August 21st, 1852. Na tamliluya nga ke 2015 kat kasas na Reno, Flok na California. Katar huya ka kesben kalim siya itak yan na sila tamlil sirlilan siyak siya tigin trasikal. Kuwusin na na kasing cool, katina na rin taga narimit ko siya na kasing cool. Mind crown ni kati, katino kyala. Na kaya mapay siya nga, wan mapay fella siya, Jesus Christ mo kaya na, wana tamlil siya lakyalim, tigin trasikal lakyalim, kaya maliti siya kasyatihan nga. Ar yokshibe, kating kapasyang na, without him, there's no life. Kulo kaksagin God, ebi me, gospel din na sin, may tlash na kayo wako siya, God bless you and your family. Tamlil siya klukyalis label, kulo Una malap, happy gospel day pe. Kulo malap ta maliban. Dangerous ko. Well, okay. Katkandagani ki shafla yen dagani lasra. Globe na sin but we are smatagong ang alal fungi mo siya acknowledge loss. And sima alena an sikki malit tuchinge ngan ka inusnan ka ba. Kaya na lem siya na fakang na sin but pangon alasas lagi masap. Kaya ki masap lan Moses nge. Ifakla nga kalem lan fela. Kaya na mo siya fast tuku. Fast kalem lan mol euro. El vatien fast in loss. Masing nakaya kasi si ma me ito lupsalan be. Finga kapasyang na sinlem Jesus Christ in kanto fin kastala. Yala na kasya bangayangan kina. Yang alang si be wimat wiyak ngay. Nakilin kowos na kewa. Mataga wikat ke session lash ke kasi nga. Nang siya si was finalang silan kat. Kowos taga wikat ke tasta. Ito falang be na ke me. Kacheck na siyang ke weekend. Osasya. Taga wikat ke maluti si magade akfasyangan. Kaksigin kat, bangay maasiru ko, nga vlog ni room down sirle, oslasan, glamalap peke osan. Alright. Dangerous ko glamalam na kagos liye ngay. Lucian mo agree. Tama di ba siya yung yok shube yan akfadyan. Lennon gospel le. Para mas maxi ko sa kikot le. Kat kain mkuy oro na siye. Kigasawan ka. That physically limited the spiritually and I guess the physical aspects yung ganun magand mukuy-kuy. Nagulo malab ke akalimye or cash kat medlal fong iya. Katram version now lu version to nila ba sa gulo malab na siwos kewa. Saka wikat yang kine sugat ne sun la passing card to pinan pun pa person na wikat yang be Talbe Woolpacker, feeling at the Dafung Lentin walk pang Ali Lentin walk pangan. Ben saman tosi mga 10 walk lilo. Naglumalap na Zoom na Zoom na kay YouTube check ye video silash tilash lal tamdal kenyeng wala siya na buwus katsum de adam liban sumden gel sildala dahil om sildala bel se gusto ka sa narik ma Reno. Narakat daing ka sa los dula we pang samrong kon la gospel day. Yeah, la. Kasi 2015. Wow. Na oro gulo ka shuke ma sing oro ay sama
naman liman digital sa mga nangakalan sum di la pia video siya chukya. Nawo masim kan sum di video nga kung bindi cash ko like subscribe min pa nga masim mayak yok kiba kalan sa slash nag-iplan media kana nag-iplan pangan social media. Na Cardobin piang awang volume ba lakkalin yan. Pangan click may wak pangan. Lang Pangan. God madali na kimana kewa. Wak lilo. Tamlay lamalabak kayo kum. Nabangay link sila ngan. So check ye. Vasin yes nga usum la na. Nawali ba na? Wow. Okay. Kulo juga na suka mo sud blood bell singa na may yoko Paing kum lamalab akay kum taking polling check wikut akay kum tamlay. Lumalap ke akay kaslom na kewa ringston na ikaw na sum tikinis na layer bisa na wikut Paing kum lumalap naka 2-year-old mga isa William batakatokol Lauren JD kaya katun ka ba siya masilala pa kitan broy kaliya nangayakash ka ke broy siya nakakikos lip siya akkuteyac na wuwa sa matakatokol sum review iya matapos pa Trump ganyan. Siya sum long liye. Tukun mo siya kita sa website lasr. Kung minsan nga Facebook, sum nagkakasingkol.com kung may liye ito yak masing ang aspect ya. Na masih weacng lalaki mo siya kapamuli kat la masih mga kuminus weacng malisal dig interest ko la. Liksya tangal ya, liksya nanak na kesang ganyan sol siya. If in lem Jesus Christ is weacng ke mga kumaro. Tingin lang useless, or kasi useless. Kapit na useless na get-lines up siya. Pero kasi nag-liksyon na tilyang ka plug-in na kemalan ka. Kasi siya, nga fa kya, nga plug-in fa kya. Mana fa siya siya. Kung proy na sinkat, kung riti kaslan ka. Natamang liway lang. Kumina kung ash, fruit of the spirit in ko. Kasi siya pa, fin weacng nga fa kya. Kung plug-in. Kung proy, read Bible. Proy, read Bible. Kung bitsa nga may, kung proy, may kemay kung siya nga ngay, kung read Bible. Maluwo nga yan. Kung we fact like that, kung hindi ka Titus like that. Kaya kung Titus like that, oh, yellow ka to. Wait, kung ito na sinabi, ito sila. Ito sila. Ito ganito. Ito yellow. Ito yellow. Pakulong lang ka ito. Nangingkali mo ni Gumira fa kya. Reach siya daw lima na siya kagpiyaga. Lalay fong iluman. Lalay fong iluman in muli kumlan na kung for daliki oye mata na kayo. Like, ready gasan ka at proy na singkat. Ready gasan ka at proy na singkat. Naku may liye si Fepe na lang. Mo luman na ekle. Katina ka din siya akalim yele. Kataka yeme. Nasakta kung pinira pa maulash. History lash. Katiba na may wala pa nasakta kaya siya lang. Katkan mo tayo national sining yung samsam ko na yan na utuf-tuf siya. Hindi makatrela. Makikalangulan ka. Kalangulan ka at ilayla. Kaya fast na may. Kaya yun yung ano ko sa video siya. Kaya fast na rin. Yaya sumla. Papafuk na yan program siya. Bitligyan na kat phone. Mag-phone na. Nas vlog siya rin. Ang kasi kasing Kulo. Facebook online. Folk na. Akkuteyac tamil liban. Tegin just ko. Mga kikasuan ka. May last plan lang ka na si ko. Makunak ko mo kitang duyak fast gunlem. Men mawo magkaipan na. Efishes mo. Naku vinsang nga sinlem ka at kung palakin woy, kung palakin nisle. Tena efishes, naku palakin nisle. Luming fast na may. May hindi ako magkaipan na o kung saan managawa na singkat. Mga posil sa may klasya siya. Nagulo na singkat, kaya managawa ko na kowos may fears lasat.
flashan kewa. Degin treskol, damaliban, degin mekil. Glona suwos, sewlos ang tap wolos, panang katkain siya na fashionamit. Yokligin na kewa glona sinka. Ano ka dakal niya, gresum din kaliye, kasi proy, nakatafak mo yasigos, na mas wigat ka ni proy. Lem got flat lena, kasi spell sinsa kulo malalap. Di mana kewa. Kulo ka gaslom, kulo kimit aru kulan sa plum. Kulo na slash up. Lem got taramday ka nikun lemme iljay lo sashkan. Kasok to got flat na kan ito. Lakumita maingin na kewa. Panangkat Fwakohloh ke proy lalos, ke proy lash na selos. Kung gaselos ke ilya ko oye malos aske. Yok na los masum lesli kom. Fwakohloh ma amekanolos me. Los yung people akin men say was saying. Pam dahil ko na malap. Yung wikut kum makin ka dinalan ka lansap. Kasi kumin dia dui in akin siya ko, akin siya viewer slash ngay gaslo min dia dui in fashion. Like siya flash ke bel siya kat por flip ano ang improve dahil sila kumkat. Nagat siya kini mo for na dim sonjus. So what lang mas kat por. Amen.